bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Min waħda neħbu tnejn. Nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela, tlaqna. Merħba nilqakom għal-episodju ieħor tal-podcast. Illum fl-istudio miegħi għandi lil Matt Bonanno. Matt għal minn ma jafux għalkemm naqra diffiċli bħalissa. U għal-moħ u għal-awtur waħdu tal-proġett bis-serjeta. Huwa proġett li jiena fan avidu tiegħu u nħoss li tagħmel xogħol importanti anka fil-kuntest soċjali. Divertenti għal Alla. Però naħseb li tagħmel ukoll xogħol utli ħafna. Grazzi. Welcome. Ma, qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tagħna li jagħmlu dan il-podcast possibli u għal daqstant inħeġġeġ lill-udjenza tagħna biex tappoġġja dawn l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast dak kollu li fil-fatt huwa. Dawn l-azzjendi huma il-Maple, il-Hungry Hippie li fit-18 ta' frar. Għanna il-pasta night itfaw waħda l-email ta' Del. Min jixtieq jattendi il-pasta night ħajbat email la Del. Grazzi wkoll il-Browns, il-Derek, il-Garmin, il-Kutriko, grazzi l-Cabs, Oxford House u Vini e Capricci ta' Abram. Qabel ma nibdew, patreon.com/Jon Mallia, il-lejla għanna, daw kollha patruni hemm barra. Għanna 24 interessanti. Ruben tkellimt naqra miegħek mhux ħażin l-aħħar darba l-Furjana. Però insomma iktar li hemm tal-ostja bro li wara hekk imbagħad noqogħdu nparlaw magħhom, neħdu grok, eċetera, allura speċa insuruna fuqhom sew. Patreon.com/Jon Mallia u anke inti għandek Patreon. Ija. Here goes the plug. Patreon.com/bis-serjeta minghajr is-sink. So BISSER B-I-S-S-I-E. Lalla xinħawad. Din-nervi qed jixu diġà. Mela, itfawlu l-link fil-kummenti wkoll, jantallawlu 4 Patreons il-lejla. Matt, spiega li naqra, ma jafx biex bħalissa meta dejbna hot potato. Yep. Would you care to share? Sure. So, jiena daqs sena ilu ktibt xi ħaġa fuq il-profil ta' Facebook tiegħi li il-kliem eżatti kienu River of Love should be treated exactly like ISIS. Dan kien fil-kuntest tal-qtil ta' Paulina Demska. Ovvjament kien hemm naqa' back and forth fil-kummenti. So, xaħat ieħor irrisponda dak il-komment għal-postej bil-komment I don't think Malta can afford a sustained aerial bombing campaign on Zabbuċ li dak iż-żmien kien fejn kienu River of Love. Kompli l-quote tiegħu which isn't to say we shouldn't try. Jiena rispondejt għal dak il-komment li like I think Bujibba is really I think Zabbuċ is really nice. Relocate River of Love to Bujibba and carpet bomb 2 birds with 1 stone. Naħseb I got it verbatim. Verbatim, you are right, because I'm reading this right behind you. Obviously very realistic. Very, very, yes. You parked your B-52 on our rooftop. Yeah. Hope it's okay there. And we forgot to do the metal detector test with this terrorist. Okay. And so, what ensued was? What ensued was a year, 10 months of nothing, so much so that I totally forgot that I wrote that. Okay, all right. Iġi ma sejħulek ġak il-ħin. Iġi f'da punt ma kelmuk il-pulizija f'dawk l-10 xhur? La. Oh, fuck. La. All right. So, lej l-aħħar ta' Novembru irċevejt telefonata mill-laqsa ta' Sliema u qalu li jridu jkellmuni fuq każ ta' misuse of electronic equipment. U jiena l-ewwel reaction tiegħi kienet xi żoppu misuse of electronic equipment. Mhux għax dawk il-kliem
speċifiċi, għax jiena li issa tinstema xi ħaġa issa xi like Cold War, espionage, issa qed teħħekkja tapping the fucking. Għandha ħafna dik dik l-estetika spiex. U għettilhom pulizija li qed nikellem għettilha speċi xiġifieri misuse of electronic equipment. U qalt li għax sena ilu ktibt xi ħaġa fuq Facebook xaġa għandha x'taqsam ma' River of Love u bombing. U jien moħħiet, okay, ma niftakarx li ktibt xi ħaġa imma not beyond the realms of possibility. U as it turns out, as in, mbagħad wara ovvjament mort infittex il-komment. I was like, okay, that one. Li jiena kompletament qabel ma tmur mort lassa. Mela. Okay. Biex tħejru hekk, sewa. U bad kif ħejjejt iktar ruħek, speċa kellimt avukat? Mela, hija. Kellimt avukat u we kind of went over it biex nanticipaw il-mistoqsijiet li ħajsaqsun il-pulizija, l-avukat ma ġiex miegħi. Insomma, so mort lassa u għalu li speċi ħarġu, kienet, to be honest, kienet vera ta' dak, għax ħarġu karta A4 bil-komment just magnified, as in, l-A4X kolla il-kommenti daqseg. Eżatt. Inti da! Meta tara l-klim tijak. Kif dispożizzjoni tagħhom? Biex kienu qed jemnu fis-sens kemm kienu konvinti mill-fatt li inti jista' jkun ħad tagħmel xi ħaġa ħażina. I mean, ma kellix dik l-impressjoni li ħasbu li jiena ħanġib l-aeroplan. Flotta aeroplan. Flotta aeroplani, actually, għax biex tamel carpet bombing, tikrotu għallok flotta, mux wieħed biss, or you have to do multiple runs, dik Ikkontemplajta sew dil-idea anti. Wara, bat tibda taħseb. Anyway, I mean, jina Umma li mill niftakar saqsewni jekk ktibti xiena, ovvjament. Gotta own it, la xismu la ktibta. Għettilom ija u għallu li xrittejt bija speċi, I mean, ovvjament għettilom ismajn, ovvjament għettilom il-kontest, li huma ovvjament kienu jafuh. U għettilom li dan kien komment ironiku, satiriku, iperboliku, eżatt. Umbat kienu. Meta semawk tajdaw l-affarijiet. X'kienet ir-reazzjoni tagħhom? I mean, to be honest, ma niftakarx ir-reazzjoni baqgħu pjuttost poker face naħseb iktar milli xejn. Ma tawniex indikazzjoni. I mean, kien hemmhekk naqa' good cop, bad cop. Le. L-uniku ħaġa li nista' ngħid u ma tawniex l-impressjoni li they were out to get me. Taw ġas kienu qed jagħmlu xogħolhom, ovvjament kulħadd għandu dritt imwarant il-pulizija jirrapporta xi ħaġa li hu ħaslija ta' teddida, jekk dik it-teddida hix reali jew le, mbagħad dik ħaġa oħra li Ovvjament li tqis teddida bħal dik, ovvjament, għana Italija, li tqis teddida bħal dik bħala xi ħaġa reali hija vera diffiċli. Jiena l-ewwel ħsieb li ġieni f'moħħi meta smajt li resquk kien il-alla xħela ta' riżorsi tal-pulizija. Biex partikolarment meta tqis l-affarijiet l-oħra li l-pulizija għandhom x'jagħmlu u biex hemm ħafna tkaxkir ta' saqaj fuq ħafna affarijiet oħrajn u mbagħad tiġru wara Anna Bonanno. Mela ħan nipprova nikwadra ftit il-konverzazzjoni. Jiena l-bieraħ ċempilt il-manxie. U għatlu smatlu fuq dan il-każ ta' Matthew hekk, għalli isma' li Matthew Bonanno ma nafx minnu. Jo għalli sa dak il-punt ma kienx jaf minnu. Se jekux vera jew le forsi tista' tagħti naqra indikazzjoni inti għax ovvjament bis-serjeta u River of Love mhux l-ewwel darba li clash joġ. Il-probabilità li jaf minn inti ma nafx, ma nistax. Malta żgħira u fl-aħħar mill-aħħar. Mhux se nkitbu ma nafx. Ħanitfa' question mark fuqha. Insomma, għalli isma' għalli di trid titfaħħa f'kuntest.
Għatu xinu l-kontest. U kien il-kontest storiku li jattajt inti ta' kien hemm il-til ta' Polina Demska, kulħadd kien maħruq, kulħadd kien irrabjat, jien inkluż jien għandna minn taslima spiex ta' għandna it-tfal tiegħi noħodhom miex fuq dak ħabba Polina, tifhem it-tifel tiegħi. So ħamarċi. U kien hemm valanga enormi ta' kummenti ta' nies li spiex fuq River of Love u da River of Love kollha liba, u qal li għamel il-menti kontra ħafna nies dik il-ġimgħa. Però mhux però insomma, u fost daw kien nies kien menti wkoll. U wkoll jgħid li dik ir-rabja ma kienitx ġustifikata, mela ħanibda minn hawn. Inti taħseb li dik ir-rabja kienet iġġustifikata in hindsight. Ir-rabja tiegħi u r-rabja kollettiva. Ir-rabja kollettiva li kien hemm lejn ir-River of Love f'dik il-ġimgħa. Tħoss li kienet ġustifikata jew tħoss li kien hemm naqra għaġla fiha. Forsi ftit mit-tnejn għax kien ċar li ir-River of Love mhux ħanejt li kienu għax ara l-estent tal-involviment ta' River of Love naħseb sissa madux ċar. Imma kif diġà kontetlek, jien ma nistax nitkellem għal ħadd ieħor. Imma ir-rabja tiegħi ġiet naħseb mill-fatt li kieku Abner irċieva għajnuna psikoloġika minn flok spiċċa fil-orbitu, għaxe minn dik that's undeniable, kien fil-ġismu, kien Bil-lejl ta' qabel mar kien sermon ta' River of Love dik nafuha fiċ-ċers biex ta'. So naħseb li kieku, again, l-opinjoni tiegħi, kieku spiċċa fidejn psikjatra fis-sistema il-mental health system minn flok fil-River of Love, hemm ċans li Polina Demska għadha ħajja. U dik kienet il-frustrazzjoni tiegħek. Però nafu jekk pereżempju Abner ġieli fit-tixx għajnuna psikjatrika li menitux. U ngħidhom dawn l-affarijiet anke għax jiena mela, full disclosure, jiena meta kont imħawwa tal-Alla u kont qed nipprova naqta' drogi u dawn l-affarijiet u kont trakki. Kien hemm perjodu fej bdejt nipprova kollox. Taf kif bdejt alla fil-mur l-kundalini yoga u mbagħad mort l-Ingilterra. Fittex anke jinkelli problemi ta' saħħa mentali u tibda tigraspja ma' kull Eżatt, ġebla li tista' taqbad magħha. Eżatt, u kont mort għand terapisti u menonix, mort għand il-psikjatri u bizmin enuni, ma mux l-ewwel psikjatra li mort. U allura bdejt nipprova affarijiet naqra iktar ezoteriċi, metafiżiċi. U kont mort anke għand l-evangelical Christians kemm l-Ingilterra, kemm Malta. Allura jien speċa il-ħsieb tiegħi huwa li kieku Jon Mallia f'dik il-ħabta meta kien imħawwat tajjar Malla kienet ifittex xi xorta ta' għajnuna u spiċċant l-Evangelical Church u mbagħad l-għada mel xi oxxata. Biex ta' nista' ngħid li l-ħtija ta' dik l-Evangelical Church? Jew Jon Mallia fucking mohh xi spiex ta'. Min mistoqsija tajba ma nafx kemm għandi risposta liha, imma naħseb ir-rabja tan-nies kienet għax din mhux ovvjament din ma kienitx ir-River of Love ma sirniex nafu bihom dik il-ġurnata. U naħseb dik kienet raġuni għalfejn kien hemm ħafna rabja. Il-River of Love fil-fatt huma organizzazzjoni li jiġbdu ħafna antipatija lehom. Għalfejn taħseb li n-nies huma daqshekk indannati ma' River of Love? Naħseb bħala pajjiż għax hemm dak l-element ta' li mhumiex kattoliċi. Huma iktar isu del-strand ta' kristjaneżmu Amerikan u dal-evangelical u dal-affarijiet kollha. U naħseb just they rub people the wrong way.
Qed nisimgħu l-affarijiet blura. But what about fis-sens, maybe this is a fucking stupid question. I really nifhem what rubs people the wrong way, spiex tal-li inti tmur fuq it-TikTok u tajt li isma' inti jekk inti ħadkun gej ħatmur l-infern. Fiex ta' nifhem l-antipatija li tista' tikkawża kemm għal nies li huma speċa sekulari u progressivi u kemm għal nies li forsi huma gej. Fis-sens li jgħidu baba jedna. Da qed jgħidlek li inti l-eżistenza tiegħek huwa bażikament żball jew dnub jew. Which is da il-sesswalità tiegħek hija parti mill-identità tiegħek. So iżek l-iktar jekk inti forsi għadek żagħżugħ u għadek I mean, nista' nimmaġina dak il-konflitt intern li għandek meta inti tinduna li inti mintix bħal maġġoranza tan-nies, hija pressure enormi nista' nimmaġina. Skuża, kompli. Le, kont. Li rrid insaqsik u forsi hawnhekk ħanet lu nara fl-isfumaturi ta' ċensura u mhux ċensura u affarijiet biex imma inti taħseb li Matthew Grech għall-argument għax hu qisu l-iktar wieħed li huwa prominenti fuq il-medja soċjali. U manxe. Però il-Matthew Grech naraħna iktar ċentrali spiex ta' bħala figura partikolarment online, ma nafx taqbilx miegħi. Ija, naqbel. Intaħseb li Matthew għandu dritt jgħidhom daw l-affarijiet li jisma' jiena nħoss li mhux jiena nħoss il-Bibja tajt li tkun gej huwa dnub u għal daqstant jien ma nixtieqx li nibqa' nipprattika l-omosessualità. Għandu dritt jgħidha? Naħseb għandu dritt jgħid l-esperjenzi tiegħu. Imma mbagħad li meta timplika li dinja I mean jien mhux ħanejt lil xi ħadd li m'għandux jitkellem dwar l-esperjenza personali tiegħu, imma hemm issa qed insibha naqgħod diffiċli għax peress u sem hemm il-każ tiegħu wkoll, so ma rridx kind of. X'hu għandu li nistgħu ngħidu fuq il-każ ta' Matthew Grech probabbli hija li hemm l-allegazzjoni li hu promuova il-conversion. Gay conversion therapy. Il-gay conversion therapy. Dik nistgħu ngħiduha. Dik hija xi ħaġa pubblika. Li ma nistgħux ngħidu hija eżatt għax il-video in kwestjoni naħseb neħħewh minn fuq Facebook. Biex inkunu ċari il-PM News li kienu ħarġu l-kontenut qalu li l-page tagħhom ġiet irreportata ammont ta' drabi u tneħħit minn Facebook, allura l-kontenut li kien hemm fuq qed tneħħaw ukoll. Kellimthom? Kellimthom ma kellmunix. Allura kif tafa din ħaġa? Għax ħarġu stqarrija huma. Kemm kapaċi xogħolok inti. Jaw taħdem ma' Jon Mallia inti? Tiegħu għallimni. Problemi kbar għandek. Mela, imma taħseb ġifieri mela, inti taħseb li mela morlu naqgħod taħdida. Inti taħseb li Matthew Grech jista' jgħidhom dawn l-affarijiet? I mean, diffiċli għax, I mean, nifhem l-angolo ta' freedom of speech, ovvjament jiena qed nagħmel l-istess argument. Imma mbagħad naħseb nifhem iktar l-argument tal-komunità LGBTIQ li daqgħet jgħidu speċi qed jagħmel dan il-gay conversion therapy jagħmel il-ħsara mentali kifet din hija xi ħaġa like jekk inti qed għadek fis-snin kind of formattivi tiegħek u just hemm xi ħadd qed jgħidlek li huwa dnub, I mean dak ħajfakjak naqmux ħażin. U anke jista' jiffakja lill-ġenituri tiegħek. Fis-sens li naħseb kważi anke mhux qed ngħidlek iktar pressjoni ma hija pressjoni oħra. Għax jekk jiena Kristjan u t-tifel tiegħi ġie jgħidli li gej u jiena nemmen li dan huwa dnub. Għandna ġejna f'punt fejn l-ideoloġija ħataħxi li relazzjoni mat-tifel tiegħi. Sewa. Però minkejja da jien naħseb li Matthew Grech għandu jkollu l-opportunità li għajda dil-ħaġa.
kif nara jiena. Għax fl-aħħar mill-aħħar Matthew Grek x'inhu jagħmel qed jaqbad għandna testi tal-Bibja u qed jgħidhomna. U qed jgħidhomna spiex ta' wara l-interpretazzjoni tiegħu ta' dawk it-testi. Ifhem, bdejt infittex naqra testi fuq l-omosessualità u hekk fuq fil-Bibja. Biex kważi anzi f'kull twemmin ġudeo-kristjan, ġieri jekk fit-Tora, jekk fil-Kuran, jekk fil-Bibja. Hemm testi fejn espliċitament jgħidulek spiex ta' jekk inti omosessuali. Jekk tagħmel lazz omosessuali nistgħu nħaġruk, ħatmur l-infern għal dejjem, spiex hemm daw it-testi jeżistu. To be honest, dejjem sibta tad-dak dik id-difiża jgħidulek aħna maħniex kontra il-gays, l-omosessualità, aħna kontra l-att omosessuali. Allora xi tidhom jagħmlu? U fil-fatt triq li għażelu, ġifieri, u meta ġi fuq il-podcast u tħaddnidna naqra fuq biex tabdiet nipprova nifhem jiena. Għax ma nista' bħalek ma nistax nifhem kif inti kollok ċertu bioloġija, ċertu ġibdiet, jiena nħobb in-nisa il-mara. Disclaimer. Le, jien għandi, ma neġi. Mela, imma ma nistax nifhem xi ġifieri għada nistemba ħonajt daqshekk jogħġbuni n-nisa. U saqsejtilu dil-ħaġa, u għalli mhux qed ngħidlek, għalli spiex ta' jiena minix naġixxi fuq dik ix-xewqa biex noġob lill-Alla. U jiena dik nara premessa spiex ta' up to you, bro. I mean, if you don't wanna, jekk ma tixkollok sex life li toġbok, u ġi tiċċaħħat li l-ek innifsek għal-omrok mis-sex life. Imma xied dwar fuck. I mean, is-sessualità tiegħu. About fucking, he says li he would like to venture or jesplora reterosessualità tiegħu. Fil-fatt kien hemm klip li sibna llum fejn jiena saqsejtu. Għax jiena saqsejtu għatlu sma' bro, għatlu tista' tispjegali x'hemm intrinsikament ħażin bli tkun gay. Aħna għandna l-opportunità li din il-klip nismawha le, irid jgħaddilek jew mhux fattibbli. Insomma, nista' nitfaħħa fil-kummenti. Itfaħħa fil-kummenti, eżatt. Issa bażikament hu li qalli kien qalli le qalli ħanajdlek. U hekk arajdek kif inhi, eżatt hekk għamilha. Le ħanajdlek qalli jekk inti gay u ma tħoss li għandek bżonn tinbidel, m'għandekx għalfejn tinbidel, għalli ma jekk inti tħoss li inti Kristjan u trid toġob lill-Alla u trid tinbidel, jiena nixtieq li noġob lill-Alla. Speċa u għandu jissu ġerarkija ta' affarijiet li importawh u hemm Alla fuq. Imma l-implikazzjoni hemmhekk hija li jekk inti gay mhux qed toġob l-Alla. Ma fil-verità mhux hu qed jgħidu l-Bibja tgħidha. Speċa u qed jirrepeti l-Bibja. Fair enough. Which I don't think you're a huge fan of either. Le. As in, I mean, kulħadd għandu l-libertà li iħaddan ir-reliġjon li jrid basta ma jweġġa l-ħadd ieħor. Alright, mela isma' ħanaddu għal 15 seconder to jibuli. Alright, nippruvaw l-ewwel 15 seconder live. Mulej magħna. Touch wood. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Alright, mela, merħba lura, ta' bil-ħaq, isma' jekk għandkom xi mistoqsijiet. Għana provaw nagħmluh naqra iktar interattiv mis-soltu il-podcast ġara darba hemm in-nies fil-kummenti li qed isegwu jistgħu speċa jistaqsu l-affarijiet li jridu. Speċa jekk għandkom xi mistoqsijiet, itfgħuhom fil-kummenti hawn taħt hawn Adella u hekk fl-istudio li se tkun qed tarrex il-kummenti tagħkom u dawk li huma tajbin sew maħsuba u li tad-daħk ukoll jekk hemm xi ħaġa. Preferiment tad-daħk. Iktar nkun tad-daħk u tan-nejk, iktar hemm ċans li nitfgħuhom f'din it-taħdida. Mela fejn konna. Jiena fuq
fuq iċ-ċensura pjuttost konet kemm dwar l-ewwel. I'm quite an absolutist. Sal-punt li xi ħadd mhux qed jinċita l-vjolenza kif konna qed ngħidu l-ewwel. Spiex ta' jekk jiena ħanajt jien naf tlaqna naħarqu s-suwed. ċat issa ħajħu dik il-klip issa, just ħajħoda. On repeat, TikTok, Reels, Jon irid jaħraq is-suwed. Ritratti tiegħi meta kont skinhead, we knew this, jiena meta tnajt il-Mark, isma' Mark, dik come on bro. Ma sa dak il-punt, speċta jiena naħseb li anzi fil-verità jena nemmen li iktar ma jgħat tannik u taż-żibel u ma joġbunix ikunu jeżistu fis-soċjetà, iktar nixtieq li speċjalment nitfaqhom in the public forum. So people like you can't fucking take the piss out of them. People like me can try to fucking string a decent argument, about it. People can write about it, and I think that is the foundation of healthy debate, of a healthy democratic debate. I mean, jiena conflicted dwar dik, għax ovvjament bħala xi ħadd li jagħmel is-satira u wieħed mill-punti tas-satira hija li dawk il-boundaries soċjali toqgħod tisfen fuq il-linja bażikament. Xi drabi ħanispiċċa forsi fuq in-naħa l-ħażina fil-public perception. Waħda li niftakar li naħseb jista' jkun naħseb l-iktar waħda li kelli kind of pushback fuqha kienet li kien hemm dajsa tal-immigranti li jerqet u kien hemm ħareġ ritratt ta' like an aerial photo, xi helikopter jew ajruplan, u dak kien hemm katavru fil-baħar. Fl-istess żmien kien hemm ħarġet dik l-istorja li dawk in-nies li bħala prova in-nies li xtraw ċittadinanza Maltija, xtraw il-passaport u bħala prova li jgħixuha li għandhom x'tib ta' konnessjoni mal-pajjiż. Għandhom konnessjoni mal-pajjiż kien hemm min ta' irċevuti nista' nsemmihom jew. Li trid, semmi li trid. Tħossok iċ-ċens hawnhekk free for all. Leżim bħala kumpanija. Yes. We send an invoice to each and every one of them. As many as you can. Pile them up, please. Le, minix 100% jekk kienu dawn. Imma pereżempju irċevuti minn Havana, mis-Serkin, li kienet farsa. Redikola. U l-kummenti għak xkienu. U jiena baddak bil-mod li nagħmel, jiena ġieli waħda mill-affarijiet li nagħmel naqbad ritratt u nagħmlu speech bubbles li hija xi ħaġa like ilha ssir fis-satira, from cartoon caricature days. U l-kumment tiegħi kien xi ħaġa bħal ilu ftit issa sawar nsejt il-kliem eżatt, imma kien if only I had a receipt from Serkin, Havana, maybe I would have been rescued. U dik kienet waħda minn dawk. So jiena ovvjament meta nikteb il-ċajt u l-headline. Naħseb kienet vera tajba. Jiena naħseb li tajba kienet. Ovvjament inti m'intix qed tinsulta. Le, I mean għax il-ħaġa naħseb ħafna drabi n-nies li ikollhom problema bil-xogħol tiegħi ma jifhmux minnu t-target. Issa dik is-satira li għandha naqa differenti minn formi oħra ta' umorizmu hi is-satira dejjem għandek target. Għandek normalment hija xi ħaġa dwar is-soċjetà, dwar il-popular culture, dwar il-zeitgeist taż-żmien. Ovvjament il-target tiegħi f'dak il-ritratt ma kienx l-immigrant jew l-immigranta, kien il-sistema, kind of double standards, l-ipokrezija min naċċettaw fil-pajjiż u x'inhu l-kriterji speċi. U kien hemm ħafna pushback. No pun intended, pushback. Good catch. U kien hemm ħafna dan il-ħuddi għamiltu għal-raġuni jew dal-in-bad taste ta' xi waħda mill-kummenti li nirċievi ta' spiss u li
jagħtuni d-bissi ma meta nirċivihom għax ngħid. Issa bla dubju probabbli kien hemm ħafna nies li jemnu li dak il-kumment ma missek xamiltu u li probabbli kieku setaw kienu jiċċensurawk milli tagħmlu dak il-kumment. Mhux hekk? Però inti x'taħseb tipo f'soċjetà ideali minkejja li ddejjaqt anzi weġġajt il-ħafna nies. Ma bad xiġifieri weġġajt. Dik l-insaqs, jax hawn nies jgħidulek jien naf in bad taste jew jiena ħattalija jew weġġajt xiġifieri. Mhix weġa fizika, I mean, hemm quote ta' Stephen Fry. Xi ħaġa bħal, I'm probably paraphrasing, imma pereżempju jgħid, so you're offended, so fucking what? I mean, what x'inhi l-offi? I mean, what physiologically, I mean, x'inhu mal the physical attributes? Mhux necessarily physical, ġinti naf something could affect you mentally as well. What is it? Anka wkoll, like, min saqsini menti speċi ma tiddejaqx li toffendi nies hekk. I mean, jiena ma nistax nikkontrolla il-min offendi. Okay, xi drabi ħajk eżempju di tal-immigrant qed this is gonna be a spicy one speċi. Imma xi drabi nikteb xi ħaġa u ġest l-ammont ta' kummenti li nirċievi ġest ma nkunx qed nistenni. Mhux qed naħseb f'xi ħaġa speċifika bħalissa, ma xi drabi ngħid, okay, this is gonna give me shit. Mbagħad drabi ngħid, oh, okay. Le, kultant, għax fil-fatt, ma jiena kont se ngħidlek li minħabba li intilek tikteb dawla xar snin biex ta' nasib xi tip ta' barometru ta' fejħat olqot u l-minħat weġġa nasib ikollok dik l-idea, però ngħid għalija qed tfakkarni f'xi ħaġa. Ngħid għalija, pereżempju, meta tkellimt fuq l-emenda tal-abort jiena, il-respons, ir-rabja li kien hemm dwarha, ħassejt dwar l-artiklu? Dwar il-post li ktibt. Ma tiftakarx l-imkienet. Lejjina li ktibt jiena. Ir-rabja li kien hemm ħassejt li jisu in-nies li jiena stennejt li se jifmu il-punt li kont qiegħed nagħmel biex naħajjieħduh imma minħabba li tant kien hemm contention madwar is-suġġett u kien hemm naqa' isterja li l-mument li Jon qal isma' dil-emenda għandna bżonn inħarsu lejn aktar. Mela Jon kontra l-abort. Mela Jon ma jinteressax minn nisa. Mela Jon jiena kien punt vera sempliċi nħoss jien. Jiena nħoss li għall-abort biex nissemplifika żewġ tipi ta' nies li huma favur l-emenda. Min ġenwinament jixtieq l-abort għax jaħseb li huwa biex ta' għażla tajba n-nisa minħabba saħħithom eċetera. Mbagħad hemm l-opportunisti. Però dik is-segregazzjoni ta' bejn min vera jinteressaħ u l-opportunisti anka għar-rekord storiku jiena xtaqt nagħmilha. Nies tipo jende u l people parading as moral heroes when it's kind of convenient for them. Anyway, so I understand, man. Vera ma stanejġi kittib ta' backlash u anka di li jettajt inti spiex ta' kiku ħriġbija jien ma konx nistenna l-nies ikunu daqsek irrabjati. Għax, to be honest, hemm nasab fl-udjenza ta' bis-serjeta hemm strata ta' nies li s-soltu I'm not going after their sacred cows, their ideology, their... Issa ovvjament kien hemm xi nies bli dik in partikolari tal-immigrant, they come from a good place, as in għandhom l-intenzjonijiet tajbin, they just miss the point. U dikki għaxa ħaġa li fis-satira, għax is-satira dejjem hemm, you know, jien xaġa li dejjem ġibditni lejn is-satira u li għala nħobba hija li you can say something without saying it. Inti qed taħbi l-opinjoni, għax is-satira dik li hija l-opinjoni tiegħek imlibsa bil-lodda retoriċi tas-satira, l-ironija, l-iperbole kif semmejna, wordplay, puns u hekk, u Koka kaka.
Issa dik per eżempju, dik ma offendiet il-nies li jħobbu lil-Ian Borch. Ma naf, eżin jek tittat il-kontesti u natiħi jintal. Fidejk. Le, dakin literalment, dakin il-sibti u l-ħat u ħarġed dik l-istor, so like, jina s-soltu ma nipostax il-sibti u l-ħat, tax it's usually a slow day on for social media. Sakemm mhix xi ħaġa vera timely u vera. In-nies kollha titkellmu wara. Eżatt. So dakin hemm artiklu li naħseb minn għalija Ian Borch kien il-Qatar għal-World Cup u ħaritratt ma' Kaka, l-ex-player tal-Milan. U ma' xaħat ieħor jidir li naħseb ma' Ronaldinho forsi? Le, fir-ritratt tiegħek imma. Ma' Ronaldo, naħseb ma' Ronaldo il-Brażiljan jidirli. Anyway, just dak Malta kien jidirli. Dak ir-ritratt le? Ija. Kif tistgħu taraw? Hija ċajta intellettuali ħafna. Imma dik just as in waħda minn dawk li ngħid it's a funny pun, you know, like just ħanitfaħħa slow news day, just ħanitfaħħa. U ġabet as in never mind the positive or negative. Dik ġabet il-fuq minn 1K likes, eżatt. Reactions. 1K is like my kind of barometer, il-barometer, okay, the maret. Like that's top, probably top 15, top 20 maybe. Top 20%? No, like top 20 most reacted posts. What is your most reacted post? Speaking as in from all the posts, it was the epic final of the Malta's Sexiest Patron Saint contest between jidirli wieħed minn ħalqor le naħseb San George għadda l-finali. Għax għamilta ta' fint jekk għamilt knockout bil-qaddi. Iwi, mela. U l-final kienet tal-waħda. Taf kif jaħdmu, jekk tridda jirbaħ għamel ħart, jekk trid tirbaħ da għamel ħaħa. Xaġak. So, is this the final? St. Andrews, vera? Vera? Final, St. Andrews da San Gaetano, nassumi li San Gaetano fuq San Gaetano fuq għal-kull imma għaxin to be honest, so meta ġejt biex namela et ħanamela, you know, I'm gonna engineer, għax ovvjament nasib iku għamilt engineering ta' final, per eżempju, jew bejn San George ta' għal-Ormi u San Gaetano dik kienet tkun like l-klassiko kind of. Mxek. Imma jienet ħanamela interesset, ħankun fair u għamilt kollox jidirli fil-bidu naħseb bdejt b-16 jidirli għax għamilt waħda il-men's u l-women's. Il-problema il-women's division għax nofs il-qaddisinu ma' verżjoni tal-Madonna, tal-Karmnu, Stella Maris. U bat forsi għandek xi Santa Liena? Santa. Li hija popolari ħafna, Santa Liena. Santa Liena reppet infatti tan-nisa. Sewa. Nisa kellhom division għalihom, ma kienx gender special opportunity for all. Asna fala d-deċidejt nagħmel anyway. Because you're a misogynist. Because I'm yeah. You obviously hate women. That's the Yep. So, jidir li l-finali. That's the next TikTok. Actually, minix ċerti, kux il-finali, imma kif il-losti għadda St. Andrew? Għax naħseb kellu passaċ pjuttost faċli għal-finali. L-ewwel ġimgħa l-Maċedonja. Eżatt. Dak l-ekwivalenti tal-qaddisi ma rridu nsemmu l-ħadd, ovvjament. Sorry, qed niftakar li waħda mill-iktar post artikli li lajt xit fuqha kienet forsi ħer ma fakkarhom x'tubjona għax nasab kien hemm ċertu nies ridu iweġġawni u taħseb li rnexxielhom Fuck it. Mux ngħidlek issew meta nisma' l-istorja tiegħek u tgħidli 10 xhur wara ċemplu lill-pulizija ngħidilha. Le, din ma naħsibx li hija criminally I'm thinking about myself. It's a very selfish, self-centered comment, concerned about some shit that I might have. Isma, għana xift mistoqsijiet mill-udjanza għandek Buzz? Mela, Kristjan il-problema li kullħat sar fil-ħodu u jaf kif sejħu għalih.
xi ħaġa hekk mhux tajn is-satira, żgur mhux forsi dik mhux mistoqsija huwa statement. Statement. Fajtlek xi kummenti wkoll. Alright. Tħoss li aħna bħala nazzjon jew bħala ġenerazzjoni aħna iktar sensittivi mill-ġenituri tagħna? Le, naħseb il-ġenituri tagħna iktar sensittivi. Fuq ċertu topics. Depends, eżatt. Naħseb pereżempju kieku jkollok titnejjek bil-qaddisin kif titnejjek fl-80s. Le, I mean, dik tal-qaddisin speċi, I mean, it came from a place of okay, mhux ħan nikdeb, I mean, kien hemm element ta' qed nitnejjek imma mhux qed nitnejjek bil-qaddisin speċifiċi, qed nitnejjek dil-idea li kompetitività parrokjali u pika. U dil-ħaġa li inti qed tawdura biċċa papjer ma xejn speċi. Oops. It's the whiskey. Yeah. I'm in trouble, Anyway. Bonanno. Next comment/question ġej minn Marius Aġus. Ma naqbilx. Miegħi ma naqbilx da. Ma għandu jkun hemm ebda limits fuq free speech. Insomma, hekk naqbel. Jekk xi ħadd isejħa l-vjolenza u xi ħadd jagħmilha tressaq lil min għamilha. U ma ninsewx li meta pajjiż jaqa' taħt tiranija ħafna drabi lill-poplu li l-poplu jiġi bżonn il-vjolenza. I guess Jordan Peterson was right. Ma nafx eżatt kif daħal Jordan Peterson, imma bla dubju mek jaf niġu fl-idej, Matthew Bonanno. Ġviri, xet jgħid eżatt imma Marius? U qed jgħid. Laqas il-limit li tfajt inti. Le, laqas il-limit li tfajt li jiena. Hemm ħsieb interessanti. Pero forsi ftit divergenti minnu, pero fuq free speech absolutism. Hemm the scholar jismu Neyer, N-E-I-E-R. Tella waħda xin sejt jismu. Jewish refugee, insomma, il-ġenituri kien fit-39 ħarab mill-Ġermanja, eccetera. U jisħaq li il-ċensura fuq il-free speech hija qar minn dak li jaraw u fl-istorja għalfej. He's seen some shit. Because he's seen some shit. And the shit he's seen was li fl-10 snin, 15 sena li preċedew it-tiranija ta' Hitler, il-Vjamma Republic bdiet tipprova tiċċensura Hitler. Jiġifieri kien hemm sentej fejn Hitler ma setax jitkellem fil-pubbliku. Tefgħu fil-ħabs. Imma tefgħu fil-ħabs għax għamel ir-rewwixta. Imma qabel ir-rewwixta għamel sentej ma jistax jitkellem kien da. Jiġifieri kellu joqgħod isib daw il-beer halls u jagħmel kollox sigrit. Kellek il-Goebbels li tefgħu fil-ħabs ma nafx kemm il-darba, kellek ħafna mill-gazzetti tagħhom li kienu għomlu. U l-unika ħaġa mill-li raw li din ikkawżat biex ta' żiedet the sense ta' persecution mania, the sense ta' isma' tara l-establishment x'inhi għamlilna u jisu dik iktar irvillatom lin-Nazisti u allura u sar free speech absolutist. Kien hemm punt fejn kien minn għalija wkoll kien il-chairperson tal-ACLU, which is the insomma, u storikament famuż għax. Ma nafx taf anti l-istorja ta' Skokie. Ma naħsibx. Ma ikteb ħajlek mela u kien il-President ta' American Civil Liberties Union. Sewa, ikteb Arje Hnejer Skokie, S-K-O-K Skokie huwa dan il-villaġġ żgħir insomma l-Amerika fejn jgħixu ħafna nies li kienu ex-refuġġjati jew ġej minn familji ta' refuġġjati u kien hemm daw l-irnexxilhom jaħarbu qabel dat ngħidu fl-80s. U kien hemm daw dan il-neo-Nazi group li ddeċieda irid jagħmel parata John of Skokie. Sewwa. U speċa kien inkarigat mill-ACLU li is the American Civil Liberties Union u daw il-Nazisti ġew fuq għalulu are you going to endorse this? Do we have the right to do this? Lil-Nejer. Għax u peress li kien parti minn American Civil Liberties Union. Their point was like, do you stand for liberty for everyone? And he concluded that they should have the right to march through Skokie.
Obviously, xeba backlash, tilef xi 30,000 membru, eccetera, eccetera. Però l-istanz tiegħu hija interessanti għax f'sommarju tiġi li isma' iktar ma tipprova tirrepressa ċertu idejat, iktar ħajkun hemm da sens ta' persekuzzjoni u iktar bħal proibizzjoni li per eżempju fl-Amerika benjaw l-alkohol u just went underground. Yeah. I mean, ara, jekk hemm xi ħadd li għandu dritt jitkellem fuq il-mibeda u fucking Holocaust survivor. Da suġġett vera diffiċli għax jiena infatti il-kommenti naħseb ta' x'ismu? ta' Mario Saġus, Konsenej, I mean, huwa punt interessanti u fih xtomot, like, it's a very thought-provoking comment. Il-risposta tiegħi, my instinctive response was going to be like, okay, ma if by... Infatti kont senġi, l-eżempju ta' l-Holocaust, li jekk ma... li kont senejt li l-Holocaust ma bedix bil-dritt tal- nieħdu n-nis fil-foresti u għax dak il-Holocaust ek bada, jieħdu n-nis fil-forest, ma bedix bil-concentration camps, jieħdu n-nis fil-foresti u il-puntijek kien li dak ma bedix bil-qtil, beda all of this propaganda u l-lutek u l-lut u konzeni kiku ma kienx hemm dak id-diskors, kiku ġi projbit, restritt, imwaqqaf. Il-violenza kienet tiġri, issa, ovvjament, daqet jgħid li issa jien ma kontx naf li dwar li Hitler kien iċ-ċensurat, kind of. So, dik tagħmilha interessanti. U jgħid li meta jistudja s-sitwazzjoni dak li wassal għal Hitler kien li was quite tiksaħ meta tisma' was the breakdown of rule of law. The moment institutions, the moment, the moment li kien hemm that breakdown in the rule of law, there was a sense of impunity. Sounds familiar as well. Yep. It was was the precursor li ġab il-Hitler. Mela, għanna quote awek minn ner, which is the best cure for bad speech is to promote more speech or greater access to opportunities for all to speak. 15 second there, Tamin. Mandux majkwija, ta' inti leħnek wassal, bro. Marru tal-Browns. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Yeah, there are a couple Okay. more. Mora, minant Anon. Hope not QAnon. If according to the Bible we have been created in God's image, doesn't that mean that being gay is also being in God's image? That's what I would think. God loves the gays. Makes sense. Makes perfect sense to me. But is God also like Ted Bundy? He's everyone. He is all of us. He is, I mean, that guy killed a few people in the Bible, old God. Yeah, quite a fucking maniac. With all due respect. Yeah. So, always. Malcolm Sammut għal ħafna nies iħobbu l-libertà tal-kelma. Sakemm il-kelma tkun taqbel mal-opinjoni tagħhom. Għalhekk qabżu fuqek Jon. Also because I'm very sexy. Murġibhom isegwu l-comedians bħal Bill Burr. Jiġġennu kieku. I think they're gonna like me more. I love Bill Burr. Right to Life, meta kont Manchester, which is like one of my, like, kont u kelli seats vera tajbin, kont mux front, imma tipo xi 10 rows back u just ektaraħ in action, it's just like, wow, issa, dwar Bill Burr li interessanti, so Bill Burr jgħid ħafna affarijiet
on the face of it sessisti. Imma li għandu bil-ber li vera joġobni huwa li he's very self-aware. U jaf li he's like this not old man għax għandu kemm xi 50 xaġek? Ma nafx. Dilli xi 50. Well, over 50 għandu. U qed jagħmel karattru. Fil-kuntest ta' comedy club li hija spazju simili għal spazju satiriku fejn tista' tgħid għaxin kont nagħmel stand-up sewa. And this also applies to any speech, I think. You can say anything as long as you can justify it and defend it. U bil-berdak li għandu li vera daħakni, tipo qed jgħidda l-affarijiet fuq il-nies u hekk. Imma issa, mbagħad il-problema li hawn ċertu nies li ma jarawx l-ironija, ma jarawx li dik joħduh letteralment, tipo issa. U dik hija xi ħaġa li anke bħala satirista, bħala kittieb, bħala umorist li naħseb fuqha, l-umorist, is-satirista għandu jkun responsabbli għal l-interpretazzjoni tan-nies u ma nafx jekk għandi xi spoq. Jiena naħseb, iktar inxaqleb le, ovvjament għax it's in my interest. Ftit vested interest għandek ħarira żgħira. Jista' jkun għandek ftit bajs. Xi ftit żgħira. U għalhekk jiena l-linja tiegħi ta' ċensura hija għax ukoll ovvjament għandi vested interest. Imma wkoll nasib anke li kieku m'għandix vested interest minħabba din l-ambigwità li qed tgħid int. Għax li huwa għandna offensiv u ifixkilni, per eżempju għandu dik l-skit li bil-ber li toqtolni imma mux ħazi, fil-sens, politikament mux korretta, zgur, taf kif meta jibda jgħid no reason to hit a woman. Niftakara man sejt xil-fit ma nara. Għara biex tfaħa fil-kommenti, it's comedy gold. Jien liktar wahda li għandu li joġobni dwar il-overpopulation u s-soluzzjoni tiegħu hija sink cruise ships, which is not too dissimilar from a certain other proposal that's happened in recent, last year. Well, komment. Ex proposal tal-buġibba. Who said that? Who's that motherfucker? Who knows? Why do you hate buġibba so much? What's your beef with buġibba? No, I love buġibba. It's like you lie. Don't lie to this. It's a shithole, but it's a shithole with character. No offense to. I think even people from buġibba recognize the. Lemon. U kif semmejt fil-post li ħabbart dik kollha, il-realtà li ma rridx neqret il-buġibba kollha kikun salva xi ftit ristoranti l-ewwel hemm, għax hemm 4 ristoranti top notch, buġibba. Xi Indjan, Indjan tajjeb. Made in Sud, Napoletan. Made in Sud, kemmu tajjeb dak. U vera ħalek fejn u Made in Sud. Iktar San Pawl dak iġi technically, imma jina il-borders. Mhux wara s-Soreda. Fejn dik il-roundabout. Li l-ek tistanelek fejn il-fletta. Kind of wara l-Empire, isu. Kind of. Eżatt, titlet il-ġifen kollha. Le, xajni. Chinese ġiġiri. Chinese fil-kantoniera. Ma nafx, imma da Made in Sud, ħanud żgħir, tipo ma nafx kif ġabu l-permess sewa. Għax dak. Ma jimportanix għax jagħmel pizza taqsam. ċertu, kultant trid dawn għajnek vera, u xom il-pizza. Da, bażikament, għandek area residenzjali kollha flezzijiet, ġifieri kilometru flezzijiet, u mbagħad hekk. Flezzijiet buġibbjani li huma ġest. Mhux flezzijiet. Buġibba aesthetic. U mbagħad taħtu hemm ħanut vera żgħir hekk fih toqba, imma għandu waħda mill-aqwa pizzet sa' tħobba ħafna l-pizzanti. Speċifikament il-pizza napoletana. Il-pizza napoletana bħala il-topping napoletanju il-kwalità. Il-laġina, il-xorta. The whole shebang. Yes. Just anka dik li ġest tista' toqgħod. Għax anka l-ġobunu like il-fjor della. Il-fjor della te. Dik just it's like dripping, just titwija, just.
għand il-ġuħissa. X'inhi relazzjoni tiegħek ma' l-ikel? Tikun l-ħelti matul il-ġimgħa? Strax naqa tangent. Inħobb il-sajjar, ġifieri. Id-dieta hija mhix ħażina ma tista' tkun aħjar naħseb. Tista' tkun aħjar? Eżerċizzju tagħmel? Immur għand personal trainer darba fil-ġimgħa. Darba fil-ġimgħa mhux biżejjed. U tafalu għax il-ġismu għax dal-personal trainer Matthew Muscat. Ħajħugat li semmejta naħseb. Matthew Muscat, tal-għanna minnu da Matthew Muscat? Da bazzikament għandu il-ġim tijaw ġiex bibin il-bot minni, so mandi lebda skuza li ma morġ. U tajtu darba fil-ġimma? U s-saċmat mux għax tistħi għax ħatot taraħ il-dawn, speċant il-ġam. U għax għalija l-eżerċizzju isu isniqet naħsel snini, fis-sens li naf li importanti, ma ġast. Tobot tamela. Ġiri mandekx dan is-sens ta' ħanaraw illum x'sejr nexxi li nagħmel. Eżin, hemm ara, il-ħaġi meta għax immur fis-7:30 filgħodu, eżin qabel ma nibda l-ġurnata. U meta nkun għandi fis-sodda nibda ngħid, fuck, m'għandix aptit ostja. Tejt nċempel 6 speċi jew. Ngħidlu sa ximur. U mbagħad niftakar less than, qiegħed fucking ġiex bibin il-bot. U tagħmelna kuraġġ. Nagħmelna kuraġġ, imma mbagħad meta nkun hemm ġew, all right. U mbagħad la darba taqbad Le, eżatt. Aħjar milli nagħmel xejn, imma fhem, I could tista' timmiljora. Nista. Julian dal-aħħar aħna għandna l-in-house għaż-żien tagħna wkoll. Julian li huwa l-in-house hippie u ma dal-aħħar beda l-Fitbit. Kif sejr bil-Fitbit? Il-bira hekk tal-ħalfa tlajt fuq il-mizin u nżid 10 kilos ġimgħa u nofs. Ġifieri jekk tilbes il-Fitbit just. Le, Fitbit hija il-Browns jagħmlu din mhux program ta' 12 ġimgħa fejn inti tiġi mammar b'ħafna tarif fuq x'għandek x'tiekol u kif tixrob u hekk. U mbagħad għandu 3 darbit fil-ġimgħa fejn ikollhom daw il-klass iż-żgħar intimi ħafna. Mort narah ibati. Kif sejjer l-iktar kont tbagħti inti upper body strength. Biż-żokra l-fuq. Suggestive ħafna dak jismu. Terence, ġib li naqa tequila, tħobba tequila inti? Ma, Terence, tequila u żewġ shot glasses, di vera mhux qiegħda fil-Fitbit. Dik il-problema, tibu dwar l-ikel, tibu nagħmel effort biex nikol healthy, un bat kien hemm ġest ġurnata, just ruin it all. Imma dik il-ġurnata spiex ta' mhix cheat day jew ġeġek, just it's random dik il-problema. Mhux għandek ġurnata. Le, just naf inkun barra jew xi ħaġa u jkoll il-ġuħ u I fall to temptation. Mela, isma' tlaqna lura t-taħdida. Taf xi tinsaqsik ukoll li l-ewwel se tinsaqsik. Mela, konet ngħidu li nkellimt il-manxen sewa u da għalli. Skużani, għamilna U-turn bidna handbrake. Imma naħseb hija mistoqsija importanti li nindirizzaw. Għaxu għalli speċta Jon, għalli tittifimni li aħna dik il-ġimgħa konna qed naraw akkumulazzjoni dejjem ikbar ta' rabja, odju, eċetera, eċetera. Jiena speċa ma stajx inkitbu għax jiena fuq il-feed tiegħi kont qed nara speċ satira. U għalli jien ġenwinament bżajt. Biex jien ġenwinament kelli din il-biża li xi ħadd ħajqra xi ħaġa u jaf jew weġġa lili. Jew weġġa il-xi ħadd li jiġi l-Knisja u rrid b'xi mod nipproteġihom. U għalli li fil-fatt huwa għamel ħafna ma' il-menti mal-pulizija. Pero resqu li l-ek u xaħat ieħor. Bis, safejna fin, u naħseb li pjuttost kolletta xina mbagħad wara telefonata ħristejtu, sa tisma' kien hemm xaħat ieħor li resqu u s'issa ħadd ma kellimni, ġifieri ma nafx. Pero li rid ngħid huwa kieku kollok titfasaqajk fiż-żarbun ta' manxe.
tpoġġi lilek innifsek f'dik is-sitwazzjoni ta' dak iż-żmien. U tajt tibda tara daw il-kummenti kollha tilgħid. Ittieħ il-benefiċċju tad-dubju li vera beża u rid irrażżan din ir-rabja. Ifhem. U għamel rapport ukoll kontra it-Times dwar xi jidher li 7 artikli li kellhom. L-eżin xtaq li neħħuhom. So dil-kampanja tiegħu kienet wiesa ħafna. Issa, jiena kifet naħseb qed taf xi intervist oħra, Manċe għandu dritt jekk hu jħossu meddet għandu dritt li jmur il-pulizija. Imma forsi, inti trid tara jekk taqra l-kummenti tiegħi u l-kuntest tiegħu hija fl-opinjoni tiegħi ovvja li ma kien hemm l-ebda intenzjoni, xewqa li jew b'mod prattiku li mezz aħjar. Ma daw żewġ tazzi biss, bro. Iflixkun xi iflixkun. Special guest għalina. Ma, bis-serjeta. No? Ok, ma. Qed narak tikkontempla l-ħajja u l-mewt. Għaxin niftit ma neħu tequila. Tequila huwa staple part of the diet. Mela, mhux għalih. Mela, tlaqna? Tlaqna. Mbagħad tista' twieġeb. Xaħat hemm bżonn li xaħat jiftakar il-mistoqsija. 3 hours later. Mela. Wantu? All right, mela. Il-mistoqsija biex nirrekapitula kienet taħseb li ġenwinament jista' jkun ħassu meddet minħabba mhux mill-kumment innifsu. Ja, isu peress li l-kumment ma sarx vakum sar f'dak il-kuntest ta' rabja u ta' odju lejh biex ta' tħoss li jista' jkun vera da. Ma nafx il-motivazzjoniet tiegħu ngħidlek il-verità. Kien meddet, ħassu meddet. Ma nafx just ma nafx, għax ovvja, ma nafx. Jien I'm of two minds, man. Wara li kellimtu kien hemm parti minni li tajt jista' jkun, bdejt nempatizza miegħu. U mbagħad imam ukoll il-possibilità l-oħra li inti naqa' aksur is-sorm u qalu stjessa nirdaħħulu l dan. Ja, għax kifet inti da ma kienx l-ewwel darba li ktib xi ħaġa. Infatti għal xl-aħħar darba il-bieraħ infatti ktibt ġo search ta' bis-serjeta River of Love ġest biex nara biex niftakar il-hits. U kien hemm għax jien li ġri li eżin peress li nikteb ħafna affarijiet li nikteb ninsihom. So meta nerġa' naqrahom I guess in a way isni qed narahom kieku ma ktibthom jiena kind of kieku bħala audience member ngħid yeah that one was funny. U tiżaqsik u tkun kuntent b'xogħolok ġeneralment? Ija. Yep. You're proud of the work. Tal-ostja. Isma' erġa' plugla il-Patreon dar-raġel. Patreon.com/ bis-serjeta. Mingħajr id-dash. Mingħajr id-dash. Skont tajli tellajt il-posta? U, kull mem. Ara. So, għax inti jett 10 snin, dak l-10 snin kienu very on and off. So, kont bdejt fil-2011, jidirli. L-ewwel artiklu kien dwar għax dak iż-żmien kien hemm il-żwieġ ta' Prince William u Kate. Stra l-Royal Scandal għaw kemm imxenem dak iż-żmien. Anyway. Jien konġarejtela il-dakinhar, true story,
jinġarrejtila. Kont il-best boy għaw Jinġarejtila kważi, I played a role in that fucking begrudgingly, and with much hate for the fucking monarchy at the time. I was considering a Molotov cocktail, but no, fuck, we can't, it's live. In bad taste. Terrible. ħajġu l-MI6 s-salik. I met the MI6, they're fucking cool, Insomma, jina ġarejtila il-libsa taħħa mill-van għal-hotel room. Ok, għaxin kelli l-image tijak terfa fuq wara. Le, ma kella dell-ostja libsa. Il-libsa kienet moħbija ġo kaxxa, xint ma tistax tara. Stenna, ġifirin Kont emmek, xina kon naħdem l-Ingilterra, u jien insertajt li kont qiegħed xogħol kon naħdem ġol hotel li krew il-familja tagħha. Allora dakinhar tat-tieġ jew dik il-ġimgħa naħseb tat-tieġ jew 4 tim. Il-hotel kollha kienet ittieħdet mill-familja tagħhom minn qrabata, speċi svojtat kollha MI6 jiġru hemm bil-pistoli. Kien ġieħeri wara tiġġieħeri ħarramejjed ara min jgħid lill-familja reali għandha ħajja diffiċli billi wifqa fuq il-bar alla fl-ixkun ta' xampanja swa xi 5,000 jinħasel bih xalla bibżobbu u not nibki għax miskin keċew mill-familja tu. Rajt xiftit mill-ktib tiegħu jew rajt xi excerpt it's a riot. Makes me consider the platforming ostja da shit. Toġer smajta. Ej, mela. Ta' xiex? Toġer. No. Give him a mic. Or you want to tell me? Insejt, għazim ma nafx insejt Mela, give Waze a mic. Kif tila version ta' kienet jew? Le, basikament għal meta mill-li fimtina tafa, ħajden. Li dakin kellu xi vjaġġ l-Artiku jew l-Antartiku minn għalija? Ma bdejx daqshekk mill-bidu. Anyway, so naħseb dak il-kontest tal-komment li hu kien mar fuq xi expedition l-Antartiku jidirli u l-Nether Regions tiegħu kienu naqa birda. U sieħbu, għax batli sieħbu qed jgħidlu xi ġralu speċi u sieħbu qallu biex jagħmel dil-krema ta' xuftejn. U da qallu speċi il-krema li kienet tuża ommi. Ux dik kienet. Lemma, żomma. Kif għamelu, ovvjament hemm narrattiva. Le, għala ħafna ħjar minn. As in, his ghostwriter anyway, għala ħafna ħjar minn. Kellu il-toġer ġviri il-basisa fil-qasir minn fuħa jew x'kellu. Ma kif mibnija sentenza vera tan-nek, għaxu bada jgħid għalt li nagħmel dal-krim il-ħabiba u ommi kienet tagħmel ma' xufteha. Eżatt. U kif taħt it-tap jiena kont ħana sala ommi hemm quddiem għajnejja. Vera idi Issa kienet fil-kamra u jien għamilt il-krim fis-sens ma tqedx l-ommok u t-toġer. U le, u hemm iktar minn daw it-tip ta' ommu tissemma b'modi lejt just don't. I mean, emmew daw l-sfumaturi idipil. Idipil għal-alla, u kiko ximkien hemm Freud fil-ġenna, just scribbling away. Yeah, so anyway, sorry, interrompejt l-istorja. Da dik kienet l-istorja, le l-istorja kienet li. La, xintet li l-tajt ma l-MI5, ok. L-tajt maħom, le, kienu nista-l-ostja, kien ħeri fil-sakra, għamilt xebba tips, ma tkun taħdem, ovvjew, tkun taħdem fl-lukanda. Jina kon naħdem ġol Goring Hotel. Goring Hotel hija waħda mill-iktar. So, il-bniedem li bnija kien Otto Goring, li kien Ġermanis, li kien ħabib tal-familja reali. Neħħalhom lawt, bażikament. Super dodgy story. Daw taħ biċart wara Buckingham Palace. Ġifri jiena jekk noħroġ barra il-lokanda u nitfalla renġa taqqa fil-ġnien ta' Buckingham Palace. U allura ħafna ġifiri insertajt li għanna, mek spiċajt naħdem, ħafna minn nis per eżempju il-nis mill-House of Lords kienu jiġu emmek għatte. ħafna nis mill-familja reali kienu jiġu emmek għatte. U ovvjament hemm possibiltajiet kbar ħafna u ta' tips. Tipo l-ewwel darba li tellajt luggage xin kon naħdem għodda li tella luggage. Busboy. Jo bellboy? Bellboy. Busboy nasib waiter. Ija naħseb ija. U insomma, u l-ewwel darba tellajt luggage. Tellajt luggage jiena sejjer barra. Għalli, ġiħad li bdew tani 10 liri. Sterlina. Li bad fin. Kemm kellek żmien?
Kont pjuttost anzjata għalix 26, 27. Jien tlaqt l-Ingilterra biex naqta l-coke, man. Kont qiegħed rieħebem. U mort Londra biex taqta l-kok. Imma Il-kapitali għal dik il-ħabta ma nafx kien hemm. Ma l-iktar ħaġa diffiċli meta kontu drogi huwa li inti tant ikun hemm social cues li il-moment li tara dik il-bus-stop, il-moment li tidħol dak it-toilet u tara dik il-mera, tipo moħħok fis-subconscious il-ħadna baża. Tentazzjonijiet. Allora tlaqt l-Ingilterra insomma. U insomma għandna kif tani 10 sterlini. Madonna jiena, ma kull luggage ħanieħu 10 sterlini. Fajta fil-budga, tipo minn l-ar impiegat fil-lokanda u hija fuck it, għawnam, lipa, tlaqt gas dawn u stjas, all right sir, good morning, how are you? F'daqqa wahda sirt Malti minn daw tal-Captain Morgan, fil-hotel l-mustja. Li by the way, kien xoll li konna għamelu għol. Mela, bidibidibim, mistoqsijiet mill-udjenza Matthew Sherry, rajt sew jena? Mela, Matthew Sherry, Chris Sellur, l-in wahda għansa, l-lalla kemma mistoqsijiet, mela. Dinna twila, eh? That's what she said. Mela, Cassandra u Anna Bonanno. Couple question. Issa da biex natu kontest, ovvjament kon għadda naqaħin mill-ħin li tfajtom log. Għal xenet. Jew, ma spiex ta' dimensja da ma bdiġ daqsek, toħosni għanzi għana ma. Mela, min juhu għalliħ, mela, Cassandra u Anna Bonanno, min juhu għalliħ problema tijaw, sa' kem ma jkunx hate speech, ma Cassandra u Anna. Qed nippruvaw naslu għad-definizzjoni ta' hate speech. X'għadda l-għodu fiċ-ċett tal-Champions u Leġendi għal hate speech ma jeżistix għax il-moment li inti tibda teddet in-nies dak jiġi teddida kriminali. Mhux bitna għal il-definizzjoni. Ma nafx, eżin legalment ma nafx on level footing yet. Legalment ma treġix. Ma Andre Pizzuto, the ACLU was protecting the First Amendment. Andre Pizzuto, ta' full Andre kien fuq il-podcast ukoll. Le. Forsi jismu familjari, ma nafx. Tafaw daw in-nies li ġili tarom fuq Facebook eżin u ekku. Pizzuto ovvjament jikkumenta ħafna u parti ħafna mid-diskors fis-soċjetà ċivili għax huwa il-President tal-Kamra tal-Periti. Ux President. Okay, all right. Mela, the ACLU, which is the American Civil Liberties Union, was protecting the First Amendment. The Americans are very proud, are very hardcore about protecting free speech. I don't think it was about persecution mania. They don't tolerate any form of censorship in the land of the free. They were protecting the First Amendment imma meta n-ner għalulu tipo xizoppet tamel għalulu isma apart li kienem dal-argument tal-First Amendment għal li meta l-Ġermania provajna noppressaw speċa dialogu li maġobniex daw kienu reperkussjonijiet. Jien ġest għazin il-naħalo, għazin jien instinktivament isu iktar lej kifet għandi vested interest li speech remains free imma Umbat biex namel il-naħa tal-argument liħor, nixtieq ngħix f'soċjetà fejn kulħadd qed jgħid ejja noqtlu s-suwed u l-gejżek u ma nafx. Le, bla dubju hija li hemm in-nies li jaħsbuhom dawn l-affarijiet hija fucking ħażina. Però jiena mbagħad nara nipprova niġbed tal-qas korrelazzjoni. U l-korrelazzjoni hija di li aktar madda żmien fl-istorja, aktar il-libertà tal-kelma żdiedet. Le qabel kellek ħafna dittatorjati, ħafna monarkiċi li kienu speċajdu li joppressaw il-kelma. U aktar ma liberalizzajnija għal-kelma, aktar l-affarijiet saru aħjar għal-minoranzi, għal-gays, għal-nisa, biex u dik il-korrelazzjoni narajjena, u nħoss li jiena pjuttost għandi tendenzi pjuttost liberali, u dejjem ħassejt li censorship hija xi ħaġa li jagħmlu dittaturi min ikollu vested interest tal-status quo jgħid issa jienu daqshekk. I mean meta jkun hemm xi gvern jew xatt fil-poter li jibda jirrestretta x'tista' tgħid u x'ma tistax tgħid dik l-ewwel alarm bell
tiranija. Waħda minnhom. Dak li rrid ngħid li qed nipprova nara minna ħal-oħra. Immaġina li int persuna sewda jew gay jekk qed tara dal-affarijiet. I mean, it must be fucking horrible. You must be I completely understand it. Just nipprova naħseb, putting myself in their shoes u Le, ovvjament nista' nifhem bla dubju l-ansjetà li jekk xi ħadd qed jgħid jien naf pereżempju jien ħarqu swed u jien somalu biex nista' immaġna l-biża'. Pereżempju jien taf niftakar kien hemm dak il-video. Kien hemm wieħed kien għamel video u fil-karozza selfie video jgħid jekk jerġgħu imissu lill-missier. Ejwa, mela dak li mar viral ħafna. U jien kien hemm nies li kienu jafu dak iż-żmien kont naħdem mill-Lavin Malta u kien hemm it-ħbib tiegħi mis-Somalja u hekk u bdew iċempluli. Kienu fucking imwerrin, ġifieri. Kienu imwerrin għax tant mar viral. It's all well and good li inti persuna as in Malti abjad whatever tgħid u le, freedom of speech bla. Ma jekk inti l-persuna li il-mibeda hija diretta lejk, naħseb għandek stake ikbar jiena lek dak il-Meyer qed li jismu liħor? Nejer. Jiena nieħu l-opinjoni tiegħu iktar għax dak kien parti minn mill-aktar forsi qatt faħx fl-istorja ta' żmienna. So nisimgħu iktar, so naħseb għandna nisimgħu qatt ma ħsib ta' li dik l-idea. Li ċemplu lek u dan. Le, daw bdew ma joħorġux mid-dar, kienu minn Buġibba, nasib issa reġgħu mhux qed joħorġu mid-dar. Kien għax il-video, għax l-istorja ta' missieru ġġirat il-Awrej u Buġibba jew x'imkien lejn dawn naħatu jidhirli. U kien fucking ambigwa. Jien għandi tendenza dan nies naqbad nċempillhom. Fair enough. Hostja, mela, fuq sħabi li kienu jgħodu Buġibba u li kienu minn Somalia, kienu għet minn Sudan. Spiex ta' u daw kienu vera mwerrin. U emmek, spiex emmek għaliet where free speech line gets crossed. Il-moment li nibda neddet. Realistikament, irrid tinżid il-kavjat teddet il-xat b'mod realistiku. Okay. Speċta emmek imur li len minn free speech, taf kif. U niftakarni ġiri, u mat minna l-oħra, niftakarni imur per esempio ċertu gyms, ċertu bars, u l-istanz ta' ċertu ġil Maltin kienet ħafna ta' għazzul ostja, xibdata xed jistijednu li darba nenzlu emmek u ta' manġibdu kull memħara. Il-problema b'social media u koll li l-ewwel nedda u l-affarijiet jixxerdu like wildfire. U irrid ikun hemm ċertu ammont ta' li naħseb xi drabi il-media forsi ma tagħmelx dik il-fact checking. Tipo, okay, da għamel dil-akkuża li missieru ġi imsawat kienet? Kienet vera stramba. No police report of attack that prompted viral anti-migrant video as Phoenix shares more details. What are the details? Alright, ħankomplu nitkellmu, saħsib l-na dettalji un bat ħajdilna ġiljan. Imma il-medja ma tantx kella speċar huwa fija jiena niftakara li kienet kompletament ħarbet minn idejna. Le, ħarbet minn idejna. Niftakar nkellem il-Chris Perigin, zoppet jiġri għaw. U niftakar mbagħad għamilt video dwar iktar il-qoddim u bdejt nipprova nispjega lin-nies li huma favur l-immigranti, li mhux li ma favur l-immigranti, mhux favur l-immigranti, ma favur li ma jkunx hemm violenza fuq l-immigranti. Bdejt nipprova nispjega li speċta isma' dal-video mar viral vera malaj iktar minn kwalunkwe ħaġa li qatt produċiet il-Lavin Malta. U għal daqstant għandna nippruvaw nifhmu minn fejn ġej das-sentiment. Irridu nippruvaw b'xi mod nempatizzaw ma' dan nies biex nsibu xi triq tan-nofs ħankunu nistgħu niddialogaw. Imma niftakar li kien
Anka bat lilu ċempiltlu, u bdejt nispiegalu fuq il-telefon, u bdejt najdlu sma, bro, il-speċa u ma nstemax daqsak isteriku mbagħad fuq il-telefon. Devo nstema animat ħafna. Forsi dak il-video għamlu in the heat of the moment, speċi u min jaf, forsi jiddispjaċi issa tal. Who knows? Jista' jkun. Jista' jkun ukoll. Mela, għandek naqra dettalji? Dek dawk il-ġiex paragrafi. Mela, the man grabbed my... Tkellimna għalint ninżal flok, itfa' għax tħossi sħara. Itfa' l-kamera fuq in bad taste emmek. The man grabbed my dad's hand out of nowhere and said, "Stop, I want to talk to you." My dad told him, "No, I don't want to talk to you," and tried to take his hand off. He didn't know this man at all. But as my parents walked away, the man got up and started following them, saying, "Stop now, stop." Then he said, "Stop, or I come near you. You'll see what I do to you." My parents walked away as fast as they could, even though they are elderly. My mom started panicking, saying, "Hey, Atwan, please stop." When they tried to return to their car, the man was waiting for them there. My dad, a former police officer, put his hands in his pockets, said, "Can you please stop following us?" And they got in their car and drove away, as the man watched them. Yeah. Obviously it was parents. Jekk jiġilek, it's a tħossa u dik il-violation of personal space ukoll. Ftakarni meta kon mort vaganza l-Marokku, tipo mek u ma naqa puxi u tkun għaddej tkun għaddej mis-suqa u mis-suq. We didn't need Google Translate. Jarawk turist, tipo ġili just, jaqbdu miegħek u dan u. So I fully understand. U tħossok tipo tħalt fl-ispazju tiegħi. So, milli nista' nara il-ġenituri tiegħu ir-reazzjoni tagħhom kienet vera kif suppost. Imbagħad u għamel il-video. He took it. Yeah. Kim maħruq. Unka jen hemm jistien vera niġi sensittiv meta jkun hemm disgwiti u jkun hemm ommi u missier involuti l-aħħar. Le, u toħodha niġi personali. L-aħħar Wejza jiftakara tan-notat, it's fucking horrible. Ma għandu xejn. All right. Not a good look. Mela, Tony Gaffiero jistaqsi għaliex l-użu ta' carpet bombing huwa aċċettabbli bħala satira iżda l-użu tal-gas Zyklon B mhux. It-tnejn li huma waslu għal mewt ta' eluf ta' nies innoċenti bit-tbatija atroċi. Naqa' kuntesti ma' flima sens. Fis-sens x'inhu Zyklon B? Le, naf il-gas ta' Zyklon B huwa l-gas li jintuża tal-gas chamber. Imma kif inhi kif korrelata? Fis-sens, għandu x'jaqsam milli għall-mistoqsija tiegħi. Anzi, ħansaqs mistoqsija l-Tony, jekk qed tissegwina forsi tista' speċa ittina naqra iktar dettall u forsi iktar artikola b'mod li nistgħu nifhmuh nkun nistgħu nwiġbuk. Teżisti xi satira fejn intuża l-gas ta' Zyklon B u l-qorti sabet lil dal-persuna ħati qed nifhem sew. Weġbni dik u madu weġbek lura. Jew weġbuk lura. Int għandek xi it's ma rġa' tella ħilu waħda bru. Il-kuntest u l-iktar il-kuntest u. Jiena jekk immur quddiem sinagog u ngħid ħanwaddab iż-Zyklon B. It's not funny. Not funny. Yeah. X'għandu x'jaqsa. It's apples and oranges. It's Pjuttost aktar reali. Ma laqas, ma nafx kemm għadu in production iż-Zyklon B. Ma forsi iktar sensittiv għax huwa marbut ma' l-ġenoċidju tal-Holocaust. Ma nafx, skont iċ-ċajta xi tkun ma nafx. Il-kuntest huwa kollox. Issa hemm, nimmaġina li x'ismu, għaw daw iċ-ċajt. Għaw ċajt fuq il-Holocaust ukoll.
would I say them in a... Would I say them now? Probably not, because I'm a bit older and, you know, it's a bit edgy u tipo, it's a cheap laugh li, you know, tamel ċajta fuq niftakar meta kont il-junior college u kien hemm xi ċajt idur fuq il-gas chambers, fuq il-Auschwitz, bla 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 bla. It's very juvenile, or it's like, it's edgy, it's boring, as in, or it's a cheap laugh. I mean, hemm ċajt tad-daħk fuq il-Holocaust. There are. Jemma ċej, ma uġibċ. Imma iwa kollu, I mean, imma tittamlu, it's, you have to, da bħal paċċajt shock humor kollu. Trid tkun vera attent, like, għax il-shock humor huwa għandu valur kbir, huwa parti mis-satira, imma trid tkun, you have to really know what you're doing. Għax anka per eżempju kont inkun għax mort l-Ingilterra biex nagħmel comedy. Anka Malta, actually, meta kon nagħmel comedy stand-up Malta. Issibdaw in-nies li imorru fuq l-istage, jibdaw jgħidu tipo ċajt fuq il-Holocaust, whatever. And it's like l-ewwel għan tal-comedy anka tas-satira, well, satira ftit inqas, imma li ddaħħak. Jekk inti jirnexxielek tagħmel ċajt, I mean, bil-ber jagħmel ċajt, okay, mhux għandhom x'jaqsmu mal-lut u mal-Holocaust u hekk, imma jagħmel ċajt li huma xokkanti, imma number one, I'm contest tal-comedy club, so it's like a space where you know people are gonna say... This is fiction. It's fiction. Yeah. Some comedians state, oh, wow, this is your real opinions, isn't it? Contest, man. Summary, il-contest. Il-contest. Okay, so next question. We have quite a few, so we're going to go for 15 seconds there. A brief word from our sponsors. All right, are we back? All right, mela, l-ura fl-studio, Matthew abbandonana, kellu flotta ta' B-52s, ximur jipilota, le, maribul. Għet waħdi, nittama li għet jinteressakom il-podcast biex ta' daru l-ewel attentat ta' il-podcast live, għet nara li għaw xebba mistoqsijiet. Qabel ma nkomplu ħanuħdu l-opportunità biex nfakkar li fit-18 ta' frar se il-tim tal-podcast ta' kodem xi mistednin u kol, għankunu speċa xebba nizbaz, speċa minn ġila avvenimenti tagħna jaf li huma ta' Tisajt ta' doluri, is-satta, fuck it, life. Mela, grazzi ħankunu l-Hungry Hippie u min irid jiġi jibgħat email lil Adel@jonmallia.mt. Adel@jonmallia.mt. L-sponsors l-oħrajn u ma nistax nirrakkomanda biżejjed li intom tagħmlu użu ta' l-sponsors u s-servizzi li jagħmlu li jagħtu l-appoġġ biex dan il-podcast ikompli seħ. Jekk qiegħed għal-qalbkom huwa wieħed mill-aqwa modi li tistgħu tgħinuna u dawn l-sponsors huma dawn l-azzjendi huma il-Maple, il-Hungry Hippie, il-Browns, il-Derrick, il-Garmin, il-Kutriko, l-Cabs, Oxford House, Vini Capricci ta' Brahms li by the way għada għandhom pairing tal-bliħ, jienu l-mara sejrin ma' wieħed mill-Patreons fil-fat. Ma nafx jekk jistawx, jekk għadxem biljetti, tista' staqsi waħda l-Kevin jekk għadxem biljetti għal-pairing ta' aktar minn hekk, patreon.com/Jon Mallia jekk tixtiequ tkunu parti minn din ir-rivoluzzjoni. Bro. Yo. Plug your Patreon quickly. Patreon.com/bis-serjeta minghajr id-dash, mar sink, plug tal-website, jekk. bis-serjeta.com. Minghajr sink, bis-sink. Isn't that a bit confusing? Don't you need to clean that shit up? It is a bit, but yeah.
Xem iktar? Yeah. Dawk. Dawk huma. Isma' x'inhi l-aqwa perk li jieħdu jekk ikunu Patreons tiegħek? L-aqwa perk huwa jidhirli 15% discount fuq il-merch, jidhirli. Fuq il-merch? Jien għandi merch tiegħek għandi. Right, ma gemmek actually dak tiegħi naħsebu. Dak ta' x'ismu ta' Tal-ħabib. X'ismu Edward Zammit Lewis. Zammit huge tits. U d-dar għandi ta' Ian Borch. Nice. Dak kien il-Magic Mug. Le, mux il-Magic Mug. Ta' Nirvana. Right, dak tajjeb. Vera tajjeb. Ma, entalon għandawk dak il-numri ta' Matt minn ħeġiġkom titlu fil-Patreon ta' Matt u tatu l-appoċ jiena ħoss li għamel xogħol vera tajjeb, xogħol vera importanti, is-satira vera fjakka f'dan il-pajjiż, dawn it-tip ta' kummenti li huma divertenti u fl-istess ħin inċiżivi, skjetti mingħajr reverenza lejn il-poter huma importanti ħafna. Digressjoni żgħira, hemm affarijiet li tixtieq li ġieli m'għamilx? Anticipajt li ħassaqsin l-mistoqsija. Hemm xi żewġ posts from the old days, ġifieri qed nitkellmu bejn 2011 meta bdejt sa 2013 imbagħad bdejt kind of innaqqas ftit għax imbagħad ġibt xogħol full time, so to be honest l-inqas ħaġa li jkollha kaptit tagħmel wara ġurnata tikteb għax copywriter hija li tmur id-daru tikteb, so dak iż-żmien kan nafin qast imbagħad il-2015 mort l-Ingilterra, ovvjament ma bqajtx nikteb. Imma so like from miż-żmien ngħidu 2011 sa 2013 the first years. Kien hemm xi żewġ affarijiet li kienu iktar like ċajt fuq il-ġisem ta' xi ħadd li issa nara it's like it's cheap. It's insejt il-post eżatt imma I mean I don't not mhux xejn brutali ta' ġifieri. Imma you know dak iċ-ċajt just I mean faċli wis. U dak iż-żmien I mean mhux biex niddefendi lil nifsi, ma dak iż-żmien kien iktar aċċettabbli li tagħmilhom. Issa thankfully we've moved on. U yeah. Dawk tal-iktar, as in... Qed titkellem fuq fat shaming u affarijiet huma dawk dak it-territorju. Yeah. X'inhu biex xi tħoss inti fuq il-fat shaming meta taħseb dwaru, taħseb li hija xi ħaġa li m'għandix isir jew kumedjant fis-sens ta' bniedem fil-qasam komidiku, kittib komidiku, m'għandux jagħmel għax faċli wis, Specificament fat shaming, I mean, it's a bit shit. It's a bit shit. Okay. That's my soundbite. Le, għax I mean, hemm ħafna iktar, jiena hemm affarijiet oħra, speċjalment politiċi li you can go after them for it. M'hemmx għalfejn ta' hekk. Issa, għaxem like the counter argument is jekk hemm xi ħadd li vera huwa bniedem vili u wieħed mill-modi kif tesprimi l-antipatija dak il-persuna iddaħħal għaxem jibjin naf pereżempju I mean ġieli naħsebet affarijiet mhux daqshekk żbieħ fuq which Konrad Mizzi, esempio. Imma mbagħad hemm il-kwistjoni ta' which okay, it's cheap, imma mbagħad you know hemm ħafna jekk inti tmur għall-apparenza biss, that's wrong. Jekk hija affarijiet oħra u mbagħad you make a bit of a dig at the appearance, it's still a bit iffy, but a bit more acceptable, I think. And if it's Konrad Mizzi, I guess he's free game for everything, huh? The guy's fucked around way too much and I feel like jina darba kelli din okay, so fact of the day, okay, shall we not bring that up again because I don't think he wants to revisit? I mean x'taħseb? Dik naħseb waħda mill-affarijiet li x'ismu li I would say hemm ħafna iktar as in a party. Again, that's probably I'd forgotten that one actually.
Da, kif saqsa PQ fuck that. All right. Mela, I mean. ċismu, thank you, Julian, for being my censor. Mark Camilleri actually ħareġ, issa Mark Camilleri kulħadd jaf kemmu. Mark komment. Mark Camilleri. Jimbridem aggressiv ħafna fil-kritika imma rimarki fuq il-ġisem ma tantx insibhom aċċettabbli men għax fl-aħħar mill-aħħar jiġu qisu bullying men. I didn't say man, but I said twice because if he called me, that's what he'd do. Fuck, he's loud on the phone, eh? Ġili ċempillek? Ma nasibx. La, that's an experience. Mela, dan ħadd ma jiddeċidi kif jitwielet li għata fid-dokumentarju Mark Camilleri ħobbu ma l-aħħar li konna tkellimna konna ħaniġu fl-iddeja ġifieri. Rasu wibsa. Jiena darba tkelli xi ħaġa simili bdejt intellhom nizzel fl-aħħar għata. Kienet f'kaxxaturi għat li Simon Buzutil mux eżattek, ma speċa dan il-mastro l-indo bil-menopauza. And I just felt like it's so fucking precise what he looks like. It's wrong, but it fucking fits. Speaking of Simon Buzutil, ċajt oħra li forsi li ma milċ. Again, this is the period, the old. Il-izmin tal-PN, bazzikament. Għax għamilt referenza li... PN. Dak minn huma. Għamilt referenza li Simon Buzutil bil bil-qeda, just really true. It's stupid and like... I mean, il-problema li meta tagħmel dan. If you attack PN now, is it considered like attacking a minority? I think it's bullying, that's definitely it's bullying. It's like definitely punching down. There's panettone. Għaw xi panettone, jiġri ma gullum kiena. Tħobbu l-panettone? Tħobbu l-panettone. Kif xielu għajni? Dan fejġi l-panettone. Dan il-ġabitna, Le, di tatulna Ramona de Pares. Meta ġidda kienar. Mela. Tal-parti, Mela. Kona klikka ħelwa, Mela, Tony Gaffiero iġibna, men. Għalna sew carpet bombing kif ukoll Zyklon B kienu strumenti errieda naqblu. Għaliex waħda hija aċċettabbli bħala ċajta, ma l-oħra xaktarx mijiex, jew it-nej mux aċċettabli. Said in another way, kiku met għamel ċajta li jrid juża Zyklon B fuq xi ħadd kien ikun aċċettabli? Nistanati tweġiba, nistanati... Jena naħseb li kiku ma Zyklon B semmi l-lut naħseb hemmhekk soċjalment ma kienx tkun aċċettabbli. Naħseb hemmhekk f'dak il-punt is-soċjetà kienet tirvillax. L-immaġni tal-Holocaust huwa wis aħrax. U jien m'għandix kieku ludi jagħmel ċajta fuq l-Holocaust, that's one thing. Jekk jien nagħmel ċajta fuq l-Holocaust, it's another thing. It's Ma Franco Rizzo jistaqsi. Franco. Għax is-satira qatt ma qatlet eluf tan-nies, anzi satiristi spiċċaw maqtula minn fundamentalisti reliġjużi. Don't jinx me. Ġieli nkwetajt? Ġieli kien hemm kummenti li eżin messaġġi privati li ejja ngħidu ma kienx teddit, imma it was like one level below. Li I was like, għandin kun inkwetat speċi. Bażikament kont ktibt artiklu li kont se nirreferi għalihom bat tiddeċidejna li nagħmlu digressjoni. U da bażikament bat li tipo, u dan kien qabel iż-żmien li ismi kien iktar imxerret. Grazzi għal ċertu. Le, di tajb ngħiduha. Li kont ktibduha tajb. Imma pastazata kienet. Insomma, għadna fuq t-tedditu, ma nitkellmu fuq a wrong Farrugia. Da bażikament kien ma nafx kif skopra xi simni, x'jagħmel missieri. He went like u dak ovvja kif qed inti meta jgħidu l-ġenituri like oh fuck. U kellna da għax normalment meta nirċievi dal-kummenti just ninjorhom għax x'inhu l-punt. Da kont dħalt fil-back and forth miegħu eventually kind of saret ċara li ma kellu l-ebda intenzjoni ħażina. Well, I mean kellu ħsibijiet as in fis-sens u din
U dinja raġuna FM ma rapportajtux, speċi u naħseb li kien hemm bżonn li jsir l-istess yardstick li użajt jiena li dan il-teddit huwa kredibbli huwa teddit. Issa da ma kienx qed jiċċajta. Kien irrabjat. Għedilna speċifikament x'pux kienet jgħidlek. Le, ma nsejt għax ilu għax dak kien fi żmien COVID, so qed ngħidu kważi 3 snin. Kważi 3 snin issa. Jesus. Ma kien teddit tipo jekk narak ħanifqak? Le, għalhekk qed ngħidlek kien isu l-livell kienu messaġġi aggressivi, messaġġi irrabjati, imma like a level below actual threat. Eżatt. It was like to the level of fox kemm għandek. Yeah. Forse, imma ovvjament. Aħna għamel xi ħaġa. Le, għax imbagħad ovvjament peress li semmini bismi, għax tħossok tipo, this guy, da raġel għamel effort. Għamel riċerka, għamel effort. So ovvjament jekk persuna għamel ħal effort biex jagħmel riċerka tgħid, dana, he's a step above the usual fox kemm għandek, fox razztek. Għandu dan aktar ħin fuq idej forsi. Li fejn konna? Li jinsa sejtek biex ta' minħabba li tagħmel dan ix-xogħol satiriku u l-pajjiż huwa li huwa. U l-partiti programmaw lin-nies bil-mod li programmawhom. Jekk ġieli tħossokx skomdu meddet li tagħmel xogħol li huwa forsi b'xi mod ta' periklu? Ara l-ammont ta' daw it-tip dal-messaġġ li għadna kemm tkellimna dwaru kien l-iktar wieħed li inkwetajt. Il-bqija normalment ġest nirċivi messaġġi jgħidu li neħħi xi ħaġa. Prova naħseb xi ħaġa. Naħseb xi 3 jew 4 snin ilu kont ktibt artiklu li qed li id-diska xemx hija dwar l-eroina. It's like li inħobbok, bla 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 bla. U kien bat li messaġġ wieħed naħseb mit-tfal ta' The Tramps u għalli speċi mhux ver. Ħanieħu passi jekk ma din il-frażi ħanieħu l-passi hija vera komuni. Qed niftakar. Kif kien riżolvit ruħha ma' di sitwazzjoni? Ma tajx kasu. Ma tajx kasu, ma wieġibtux? Għax għalhekk qed ngħidlek l-aħjar mod huwa ġast li ma tirrispondix. Qed niftakar. Meta daqax erġajt kont bdejt bis-serjeta, kont għadni l-Ingilterra, kont isu l-aħħar xhur. U kelli post. Dak iż-żmien Franco de Bono kien beda isu jerġa' jisbroffa. Volcano Franco. U jien għamilt stampa, forsi jekk tista' ssiba, kienet il-Franco de Bono Threat Level Guide. Naħseb jekk twittex il-bidu ta' 2019 probably. U dik kienet taf kif jagħmlu l-alerts għal pereżempju għal-terremoti jew għal Defcon 4. Imma, dawk il-color coded, if it's like red, blue, green, it means different things. So għamil din bil-sab. Anyway, bil-sismo. Super sleuth. Bil-irjus ta' Franco, kuluri differenti, tipo xinu ma' threat levels ta' Franco. Tipo l-iktar wahda mhix serja. Kienet tipo inokwa, tipo Franco jikteb xaġa fuq Facebook. Franco jidher fuq xarabank. Franco Lele bird lover. Dickhead lawyer. He's gonna love that. Blogging regularly, xarabank guest, fucking shit up. U kif tista' tara fil-kantuniera ta' xelluk hemm l-arma ta' CPD. U kien bat li messaġġ ta' CPD, il-head ta' CPD, insejt jismu sa tal-mustaċċi. Ma nafx minnu. Big, like a really impressive mustache. Ma nafx jekk għadux infatti in charge. Anyway, bat li dal-xismu messaġġ tipo nordnak biex tneħħi dan il-ritratt bil-arma tagħna
għax inkella se nieħdu l-passi. U iktar naħseb dak iż-żmien peress li kont għadni l-Ingilterra iktar tipo Xalla bibek. U ġibtu? Jidirli. U xatlu? Nsejt. Naħseb ġest għamiltlu d-diviża tipo isma' din hija ċajta, din hija satira. Nsejt eżatt imma. U Franco kelmek? Le. Jidla l-axar ħassejt li Franco kienet jibatlek żewġ messaġġi sottili jew le għandi żball. Eżin jien ma nsegwix il-profile tiegħu, which might be upsetting to him. Just don't tell him. Oops. Yeah, I had a little run-in with him recently. Tiny little fucking 60-car pile-up. Metaphorical, though. Yeah. Il-tqajt miegħu ta' bniedem pjuttost ma nafx mela tqajt miegħu wiċċ in wiċċ kien pjuttost raġonevoli, meta tkellna fuq it-telefon kien pjuttost raġonevoli. U din fil-fatt hija xi ħaġa li nsib li la darba biex anke meta jkun hemm in-nies qabel kien meta jkolli ċansi ma tantx għandi ħin, imma meta jkolli ħin u nsib xi ħadd li speċa joffendini u hekk u nara li qed jagħmilha repetittivament. Minna għek nselli l-ġew ċikluna. Għandi tendenza li naqbat il-telefon, tipo naqbat l-għalus ma' bro, tin il-number. U l-inħossu li ħafna drabi dawn n-nies li jkunu vera arrabjati miegħi jaħsbu li jiena għandi xi jew komplessa superiorità kontrihom, jew li b'xi mod jiena jew klassist, jew li naħseb li speċa jiena b'xi mod aħjar. Naħseb hemm xi ħaġa simili fil-konfronti ukoll ta' naħseb. Speċi għax jiena nikteb l-Ingliż. Well, dik waħda. Kellem bil-Malti. I mean, infatti kon qed ngħidu tipo I was angsting fucking code switching. I was angsting whether to do it in English or Maltese. Għax vera konxu dwar din il... Why are you so conscious? Għax hemm konsiderazzjoni ta' klassi u ta' il-perċezzjonijiet li għandhom in-nies dwar nies li jitkellmu bil-Malti, nies li jitkellmu bl-Ingliż. Int mhux it-tifel tal-fars, inżumu nafx. Le, u for the record, sa fejna fjem ma naħsibx li niġi minn Anna Bonanno kollax naħseb li that was the closing moment. Oh no, sorry. Jon Mallia asking the real questions. Oh no, sorry. No? Sorry. All right. Kieku stijek ma kienx live stajt kont naqtaħon it-faħaf l-aħħar, żgur id-doluri. Fuck, sorry. Anna Bonanno. With a great staple, I don't even know what the fuck she did. I just know she had big hair. Yeah, a newscaster. Kat newscaster? Tajjeb. Ma tiftakarix inti, jien niftakara. Li ma tantx konna dik. Jiena erġajt stambaħ ta' 27, ma nafx qabel ma nafx ġara. Fuck was that? It's all a blur. It's all. Yep, mela, 15 secondary tlaqna. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Tajt fuq ibro. Anonimu jistaqsi. What do you think would be the consequence for satire and comedy in Malta if the case is decided against you? Good fucking question. Very good question. I would say bad. That's the president, too. But then again, marriage fucking influence. You don't want to jinx it, but and I do il-qorti tagħmel deċiżjoni li aħna naħsbu li ħażina. Sawa. For sure li ħajkun hemm chilling effect. Żgur. Inti x'taħseb? Sets a president, too. President. Yeah. Ma nafx kemm nista' ngħid għax ma rridx, you know. Tippreġudika l-każ. Ma li kieku tiġi naħseb tkun pjuttost inkwetanti. Ma nafx ġifieri. Ejda int mhux ma ngħidix. Jiena dal-aħħar qed nara
biex ta' vera kien hemm dak kien hemm Father David Muscat li kellu l-biċċa xogħol tal-gejjaġni u mhux gejjaġni u bisexual u fil-fatt ħanġibu fuq il-podcast biex nsaqsih fuq għad l-ostra gejjaġni xi jgħid biha. Mill-każ tiegħek. Speċa, ma nafx ikkemx. Tipo il-party kieku kelli nilbes tinfoil hat u nsir Alex Jones għal-ftit. Sewa. Għandek il-supplements għal-beħ, il-pills u da? Obviously not. Speċa tibda tingwida li speċa daw l-lodot ta' compelling speech. Jista' jkun hemm xi strateġija madwarhom, speċa trying to curtail dissent. Ma minn li ma oriġini. Mux obviously the fucking lizard people. All right, David Icke. All right, so let's go to some more mediocre questions. Okay. Robert, I should stop eating before I ask the question. You want to read the Naħseb kien question? xismu. Mux surmast kien xismu. Like id-direttur tal-iskola. Fej kon skola? Savio College. Savio College fej jiġi? Ħaddingli. Ħaddingli sabiħa. Can't complain mill-edukazzjoni. No, tifel tiegħu wkoll l-hemmhekk imur skola insomma. Nice. Ma, fidejk. Aqra inti. Well, I mean, ma nistax. Alright, għaldu ma. Robert L. Microphone. Taħseb il-pastor kien jaqta' figura ħjar kieku jaħfer u jinsa ma ġas il-mulej jgħidlu tella u l-qorti. Facts. Ma kienx hemm question mark hemmhekk, so It's a fucking statement. Yep. Ma Justin Mary. Chief Mary. Provocateur. Chief Provocateur, fire starter. Fuel on the fucking bushfire. Għata għana għala fuq manxew bdew fuq Jordan Peterson. Issa eja, tafu li fuq ek tridu taqduwa. Għaxin, ksur is-sormu. Ma, Nistaw nħallu n-niskrufti tiegħu ieħor qabel. Qabel ma naqduwa fuq Peterson. Nażib għandi bżonn 5 tequila zoħra. Can you do a Peterson impression? I feel like you can. Well, you know, it's like it's like Cain and Abel. It's cultural Marxism. Taf kemm il-prattika. You have to be a tameable beast. God damn it. But I love Peterson. No, fucking lie, I love Peterson. It's just an idol. Each his own? To each his own. I think Andrew Tate's a cunt. I mean, that we can agree on. That we can agree on. But I think Peterson għamel partikolarment qabel din is-serje ta' komas li kellu hekk. Speċa, man, ma nistax ninnega. Jiena ġiri għatta, ħafna. Li Peterson li salvali ħajti u għamilli ħajti ħafna ħjar. U għandu mux perfett u speċa naħseb jiena. Xilwa? Laqa xejn. Ma nistax ninnega, speċa li huwa verament kapaċi fil-sfera tal-mitoloġija u fil-sfera tal-psikoloġija u għandu ċertu konċetti li mija jirreżonaw ħafna sa jista' jkun li ħaddieħor jismagħhom u jgħidlek isma' ma ħadd xejn ta' minnhom di. Il-problema ta' Peterson u forsi ta' ċertu nies hija li jaħsbu qed ifittxu guru, n-nies qed ifittxu Ġesu Kristu. Il-Messaja. Ħadd Ġesu Kristu. Qed tifhem ħadd mhu Salvator. Però, u di ħaġa li fil-fatt anka Peterson jgħid spiex ta' kultant anka minn idejaqlek żobbok trid tisimgħu għax jista' jkun jgħidlek xi ħaġa li mill-arfin tiegħu speċa irtejblek u jgħidlek that can save your life because he's slightly dramatic. Yeah, just a bit. Just a bit. But you know what? Drama fucking really resonates with me, you know. So every morning jiena għamilt żmien speċa vera depressat u kellha kont broke ma kelli it-tifla ġejja mara pregnant u Peterson deficit f'moħħi
li jena nista' nkun l-eroj ta' ħajti. Allura kull filgħodu kon motherfucking Superman, motherfucker. Yeah. And that kind of gave me a lot of, well, I created an ideal for myself and I pursued it. And I'm thankful for that. Le, fair enough. To be honest, l-aspett ta' self-help ta' Peterson hija l-inqas waħda ninsib problematika. It's just there is a lot more to him than just self-help stuff. Ma insomma, content Meli. Tajb, next question. Alex, sorry. Alex, sorry. Taxix. Xet fuck you. Le, alright. Yeah. Imma content li stajt noħroġ l-impression. Bro, I hope that's a TikTok. Franco Rizzo għal manxe mux vitma. Ok? Is-segwaċ. Saw iktar kommenti mill-mistoqsijiet, actually. Bro, l-udjenza tiegħi huma nies kritiċi, il-sinhom twil, arditi. My kind of people. Yeah. You know it. Mela, manxe mux vitma, is-segwaċi tiegħu, vitmi tiegħu. Sama li sar jaf l-qattil ta' Polina, no fucking rama. Sama li sar jaf l-qattil ta' Polina Demska rabtuħ mal-kult tiegħu malajr ta' biruħu ma jafux. Nistaw nartikolaw naqra x'nafu dwar, speċa x'ġi provat li nafu dwar li r-rabta bejn manxe u ebna rakulina. X'nafu sissa? Jiena sissa li naf, jien, u għali ebna rakulina l-lejl ta' qabel mar il-River of Love. Meta staqsejtu dwara, għalli daġi ġitart, tal-akmini, eccetera. U bat mort, xina bnidem ksur il-sorm daqs il-meri, mort infittex il-sermon li sema, xu ma jistream jgħawom, il-sermons. Għaxum għandhom il-TV channel taħħom u jidir li u koll. Ma nafx jek għandhom TV channel? Le. Għandhom program fuq l-Smash. Imma għandhom il-page taħħom fejn jagħmlu stream. U mort il-fittex. Għamur update night speech ta' la, sabiħ il-bajsepaw. Tajjeb sejjer, bro. Tajjeb, dal-fasting sejjer tajjeb. It's a good cut. Mela, fuck, I'm terrible, bro. My fucking ADHD is fucking horrible. And the later it gets is the worst. Streaming one shit, thank you. So I went to look for Morten Fittesh il-quddies għal mar jisma' Ebner biex kien hawn xi ħaġa li se jkun Ebner sema u interpreta għal biex daħla li iktar f'moħħu daħlu iktar f'moħħu li se jkun. U imma s-sermon kienet tipo l-antitesi ta' dak li immaġinajt li se nsib. Tipo kienet kollha Fil-fatt għattilkajli biex jistib xie quotes. Koncepton dak il-quotes minn Delos sermon. The whole fucking, it's like 1 hour of Mariella jisma l-mara tiegħu, tajt love over hate, and even anka daw in-nies li jirredikolawna għandna nħobbuhom għax kemm hu faċli li tħobb il-ħutek li speċta jagħmlulek l-affarijiet bih. Imma inti jekk inti vera Kristjan she's a sweet lady, this one. She's a sweet lady. So that failed in that sense. Umbat ħareġ li kien hemm xi ħadd li qal li wieħed minn tar-River of Love kien stupra l-Ebner. L-avukat tiegħu għalhekk jidhirli. L-avukat ta' Ebner. Kienet waqt li kien hemm il-membru tar-River of Love qed jixed l-avukat ta' Ebner beda jagħmel din l-akkuża però ġiet meċħuda kompletament mill-membru ta' River of Love. So it's like who do you believe? Xi ħadd mir-River of Love jew a defense lawyer? Jiena għalhekk ma rridx nikkommenta wisfu għax hawn ħafna affarijiet li għad irrid nkunu nafu li maħniex privi tagħhom. U kif għadlek meta. Plus ħabba l-każ ukoll ovvjament. More vested interest by Matthew Bonanno. Imma kif għatlek meta wazal da wik u morna fil-kamra ta' wara naħdu xeba drogi fl-imkien. Good times. Għatlek il-ħos li għaw ħafna esterizmu. Ma ħadni xeba drogi fl-imkien, mux ovvjel ma ħadni xeba drogi fl-imkien. Le, ħadnijom separatament, morna fil-kamar separati u tnelli aħna. The strippers late. My wife is gonna fuck you.
So here's some quotes from that sermon. Meta aħna konna midimba l-aħwa, meta aħna konna għadna outrageous, maħnix fis-sewwa ta' Kristu, maħnix covered bid-dem ta' Kristu. What the fuck is that? That's okay, that's weird talk, the weird talk I don't understand. Palma Kristu ħabb id-dinja u ħabb lilna meta aħna konna għadna mhux denji, hekk ukoll aħna rridu nħobbu lil xulxin, speċjalment dawk li mhumiex denji. Ifmuni tal-imħabba tagħna, dawk li jgħidu fuqna, dawk li jitkellmu kontrina, dawk li joboduna. Very specific there. She was thinking of someone for sure. She just read a comment. Yeah, maybe. She's just been on bis-serjeta. She's talking about you, Matt. Yep. You're the target of Mariella's love. You're fantasizing about Mariella right now, I can see it. I cannot Stop fantasizing about Manche's wife. I cannot share, what's the, thou shalt not covet thy Manche's wife. Okay, so... This is why you don't do a live show, because I'm getting sued by midnight. Yep. Mainly. So, next is Anonimu. Again, xamel manxe biex l-mentijaw jiġi indirizzat daqsek malaj mill-pulizija, daqsek malaj, alla fakken 10 xhur wara intu għal bro. Għax naħseb li għan ħafna n-nisa li għandhom bżonn ikunu jafu din shortcut. Again, bro, 10 xhur wara, alla ħares ikolli dinna fit-tifla tiegħi kollha l-boyfriend tagħha li jibmissa. U 10 xhur wara l-pulizija jagħmlu xi ħaġa għax biex ikollhom jagħmlu xi ħaġa fuqi mbagħad. Naħseb dal-kumment qed isir in light of li qed jiġini f'moħħi huwa l-abortion activists li kienu qalu tipo nitfawhom kollha f'linja u ntuhom tir wieħed ħalli noqtluhom tipo bullet wieħed noqtlu ammont attivisti. Jien ma niftakarx il-kuntest eżatt, ġifieri, ma naf niftakar li kien hemm jidher li dal-kumment kien indirizzat lil grupp ta' attivisti pro-choice u kien qal forsi tista' ssibu ma nafx għax nimmaġin li kien hemm xi każi. There we go. Sweet. Ma shoot them in the head one by one. Facebook user reported to police tal-laħħa full screen breast. Anticipajtuni kemm. Erba' snin ilu. 2019. Alright, 2019. Se għamilt il-laser, Waste of money. Dak zrik la għamal laser. 17 ta' Ġunju 2019. Alright, 4 snin ilu. U ħana rik xtamel. Aqra naqra l-artiklu, tina naqra sinopsi dwaru. Jo għandek id-detalji tiegħu dal-artiklu? I mean, 3 snin u nofs ilu, so. I mean, ma nasibx lem. It's like, dude made a comment and yeah. Shoot, okay, Charlie Farouk, can I say his name? I mean, it's the time says his name. I mean, it's a massive... Is it full screen on the fucking... It is magnified. Okay, it's not... No, it's not showing, okay. Shoot these bitches in the head one by one facing each other. Extremely specific. That's like war crime... Did he get Nazi off? Shit. Did he get off? I don't think he's been... He hasn't been charged. Maybe because if there's a whole line of them, they can't all face each other. Well, yeah. If there's like 4 of them, you just put them... Why are we but if I'm facing you... Can 5 ma tistax. No, but if I'm facing Julian, then Julian's giving someone the back of his head. That's why he got off. He fucking got off. He didn't get charged yet. 4 years later. X'in il-preskrizzjoni fuq il-preskrizzjoni jew x'għidu l-preskrizzjoni bl-Ingliż? Prescription. Ġieli smajta ta' ma ġas minni I feel like you're pulling this one out your butthole. I'm trying. But maybe she's right. Charge? Jew, le. Le, preskrizzjoni hija, meta jgħidulek li għadik preskritta. Iġviri, għadda terminu sa' kemm minni. Kelma bl-Inglis, xaġa legali, man sejt xini. Statute of limitations? Maybe. Il-mistoqsija hija, ma ħastaqsi forsi jekk ma nafux aħna, għaw xaħt imbarra jaf. Statute of limitations. Ma xini il-preskritta fuq Time barred, that's the word. Hemm xaħat li jaf kemmu l-limitu għaw xi avukat, il-Facebook safina fim mimli avukati, li jista' jgħidilha kemm
kemmi twila il-preskritta ta' xaġa bħal di tiġi hate speech, żgur, naħseb artiklu 82. Intention, le, insomma, x'maġ li ħajamelu, just għal x'għandhom jagħmluhom. Ma qed jinċita lil xi ħadd biex jagħmel. Ma nafx, tidher kordjali u tidher pjuttost beraċċa, ma nafx. Ma nafx, taħseb inti, man? I mean, l-ewwel reazzjoni gut reaction hija you know, sibuhu arrestawhu. Maybe because again, I happen to know the people who were the il-bersal tal-klimu. Oh, it's fucking scary. Xat qed jgħidlek. Issa kieku prova naħseb kieku ċevejt dak il-komment jiena bħala bis-serjeta as in shoot him in the head. I think that would probably go over the line a bit. I don't know. For feeling my safety is compromised, you know? Honestament, bro, kieku ktib xi ħaġa, you'd be on your own on this one. Le, mux jien. Le, ma kieku inti ktibt. Le, jgħadnejt kieku ċevejt dak il-kommenti jiena. Kieku ċevejtu, skużani. Kieku intqal fuqi. I think that would be a bit... nasab nirrapporta kieku. Anka jena nasab. Perswas li hija. Spiex ta' Max, tidher pjuttost minaccia ta' violenza. Mark, why are you making all this fucking ruckus, bro? I'm trying to fucking think. Where's the Should we tolerate that? I don't know. Mux tamel. So, Mark, ħataqtanti? Dak ma nebul? Mela, Marius Aġus għal... Marius Aġus li kitab l-ewel fuq... l-ewel komment li rajna naħseb. Li kien favur free speech assolut, anka jek ikun hemm teddida ta' violenza. Why am I an absolutist on free speech? Few examples. Edward Snowden, Julian Assange, Chelsea Manning, Twitter censoring the Hunter Biden story, Trump censoring questions by the media, and many more. Well done to both BDY. By the way. By the yay. By the yay. It's a reference to Kanye, I think, yeah. Kanye fucking meltdown, eh? Well done to both, by the way. Love what you're both doing with your work. Grazie Marius u grazie għall-appoċ. Ta' nisbħalek li aħna nistaw namlu nfakkarkom patreon.com Konsonate, nejda jew le. Right, but fuck it, I'm skipping the queue because I'm a fucking capitalist. Patreon.com/Jon Mallia nfakkarkom likla fit-18 ta' frar. Li aħna semmija pasta najt li semmija pasta zati. Li tajdanti u għajdanti eja. Titfani xejk, man. Mela, Paul Gauci, forsi il-problema bis-satira hi li għandna porzjon kbira mill-poplu li ma jħossux li ċ-ċensura hi inaċċettabbli. Double negatives hemmhekk, so kelli naħseb naqażin x'irid jgħid. Imma fimtral? Il-problema il-ħaġa dwar naħseb tkellimna fuqha wkoll konna. The legal technical definition of free speech is that you cannot be imprisoned for something you say. The popular definition of free speech is this is why you have editing, it's better. Tequila? Oħra, just biex nerġa' nikalibra. It's like a lot of it's like sorry, went Peters in there. That's horrible. You're making me laugh at my hero. It's fucking despicable mother. It's like a lobster. Oh, good. It's so fucking good. Thanks. I practice. No, what I want to say is that everyone is in favor of free speech until they see something they don't like. And then everyone's like, nope, gotta censor that. In fact, I have a hoodie and a t-shirt with that on it. Freedom of speech. As long as it's something I like. Guys, if you have some extra money this month,
patreon.com/Jon Mallia is the place cool where it a you... bit. Okay. Yeah, like just keep it to one every 15 minutes, shall we say? I think we're overdoing it. We're going to take every opportunity. Okay, Mark Anthony Fennick. Jgħid, ħafna jikkummentaw fl-assi. Well, proset Mark, li ħabib tiegħi, li xismu, well done, li you got rickrolled. Eżatt. Ekon se ngħidlek, din hija l-verżjoni Maltija ta' rickroll. Rickroll, rickroll kien dal-mim li speċa jibatu l email. Jew link. Isma di vera importanti aħjar tara issa. U tkun link ta' rickroll li kanta. Ta' Rick Astley, kanta Never Gonna Give You Up. Never Gonna Give You Up. U kien il-meme speċa li kulħadd kienet jagħmel xulxin. L-lum il-ġurnata dik hija il-rickroll Maltija hija li tibda. Ma nafx kemmi marufa. Naħseb din hija xi ħaġa li vera it's like a bit niche. Super niche? By show of hands, min fem din iċajta? Il-patruni xej, ġifieri? So, il-patruni xej, ma femtu xej. Din hija vera xaġa, it's like an in-joke. Bejn naħseb xi 300 ruħ. In-nies li huma il-ħin kollu online, bażikament, naħseb. U l-ħin kollu jifrekwentaw speċta l-istess erba stratosferi, li huma stratosfera waħda. Yeah. Li fiċ-ċentru tagħha hemm Charles Cassar, ovvjament. Ovvjament, ċali. Frank Rold. Barra. Frank Orezzo ħareġ bija, mhux jien. Proset Mark. Frank Orezzo dak li joqgħod il-Korea Lesa ġilura. Ġilura? Great guy, great filmmaker, friend of mine. Plugging. Darius Morfus jissaqsi, is-satira f'dal-pajjiż hija importanti aktar mill-politika għax toffri veritajiet validi immens. Again, not a question, a statement. Yeah, I mean, jien ma rridx impoġġi li l-nifsi bħala like I'm telling it how it is kind of thing. Jien just nikteb l-insib ta' daħk u nikteb as in, okay, if it resonates, fair enough, imma ma rridx l-nies jaħsbu li kull ma ngħid huwa Vangelu. That would be manxe. No literally. comment. Joseph Dalli, at times I feel like you're falling for the divide and conquer approach by the government. Rome's policy to divert attention away from the Senate was to create a show in the Colosseum. Wow. Bro, I do have a body like a gladiator, but I don't know exactly. I would get eaten by a lion in like 10 seconds flat. Mux ovvja. So I'm scrawny, so like you'd probably go for you first. I can probably run faster than you. I can probably outrun you. That's very true. That's true. You are more swole though, so. Yeah, so that the weight might weigh me down, but I'm pretty sure I'd be able to pitch him the Patreon before he eats me. So, Marius Sajus again asks, Jimmy Carr, in my opinion, is the best example of how to push it to the very limit when it comes to Satar's jokes. Do you guys consider his jokes acceptable? Acceptable. X'taħseb, Jimmy Carr? Jimmy Carr kont fan tiegħu meta kont iżgħar, imsa m'għadniex taqsek għax sibtu naqa' repetittiv and it got a bit old, to be honest. Xo jagħmel iċ-ċajt tiegħu ma' one-liners li it gets a bit. Yep, saw that coming like a mile away. Yeah. Formulaic, ħafna. Yeah, it's one-liner comedy. It follows a very, and you know, one-liner comedy can be amazing, but yeah, just found him. I mean, when you've been going, Kamilu, Jimmy Carr, sadej, 20 sena, probably. Jekk fuqhom naħseb. Jekk inti tibqa' tagħmel one-liners, I mean, yeah, inħobbu fil-panel shows u hekk. U bena dal-karattru qisu. Vera deadpan u spiex ta' daw l-one-liners. U mbagħad jiena biex mbagħad fimt il-formula xina bħalek ovvjament għamilt riċerka ta' kif tikteb speċa ċertu tip ta' komedi. U qabad tip ta' komedi wieħed u baqa' jirrepetih. U one-liner mhix il-stil favorit ta' komedi tiegħi, as in stand-up comedy, iktar nippreferi storytellers. Bill Burr. Jim Jeffries rajtu wkoll, just like rajtu wkoll Jim Jeffries tal-Lost jekk. Rajtu live ukoll. Dawk it-tnejn l-iktar li naħseb x'ismu rajt il-Doug Stanhope ukoll, ma nafx jekk taf minnu. Yes, we're enough that. Dak kien ħaramejiet il-mara tiegħu li nkollu ġib it-tray bid-drinks fuq l-istage. Fejn rajtu l-Doug Stanhope? Manchester kollha.
U daw kollha rajthom fl-istess perjodu? Meta kont l-Ingilterra. Istija. Le, vera, dawk it-tlieta naħseb l-iktar magħrufin li rajt. Tommy Tiernan rajt ukoll wieħed Irlandiż ma nafx hekk. Mhux daqshekk. Probabbli rajtu ma tal-istampa tiegħu ħana. Rajtu Derry Girls? Derry Girls? Derry Girls. Dak il-missier f'Derry Girls. Ma rajtux. Min rajt iktar? Dylan Moran, li huwa favoriti uħar tiegħi. Dylan Moran għandu show sitcom antik issa, Black Books. He's like a grumpy bookseller, yeah. Dak vera, dak iktar surreali. He's like this grumpy Irish dude as well. Like Irish comedians are some of my favorite. Xu aggressivi ħafna. La kemm ixbaħ il-meli. Fit-tieni stampa, mhux il-meli eżatt jgħidu. Jaw meli għandu ħajja. Stenda minnu. Da mhux Tommy Tiernan. Xiktib David Ireland. Dak meli imma. Kemm jixpur. Like second row, second picture, dak meli skur. If Meli had to pose for Playgirl. Tommy, Dako. Danu? Dako. Le, maċ minna. Danu, li talla It-tini wieħed Roy Keane. Le, ma dak dik retrat wieħed. Tommy Tiernan on the left, Roy Keane on the right. Dako. Istja rajt naqa mux ħazin, bro. I mean, la tkun hemm u kollha kont qed nagħmel stand-up, I mean, ovvja, titgħallem mill-aħjaru. Titħajjar terġa' tagħmel stand-up jew? Minn mindu ġejt lura Malta ma rġajtx għamiltu. M'għandix il-ħajra, imma you never know. Yeah. Just jiena nar li nifsi kittieb aħjar milli performer. Le, hija bla dubju sena oħra, però naħseb li ninnem li hija sena li biex hemm ċertu teknika għalija, biex tipo kultant ikollok xi ħabib tmorru barra, il-karizma li jkollu hija speċi tanti faċli għalih li da stija naturali. Però mbagħad naħseb li hemm ċertu teknika, pereżempju jekk tara Louis C.K. meta beda u Louis C.K. fl-axħar. It's a long and arduous process. Mentalment hija diffiċli ħafna. Għax inti, hemm l-aspetti loġistiċi fis-sens inti biex tissir tajjeb tiggigja ħafna. Allura tispiċċa xi drabi. So meta kont Ingilterra kont naħdem full time, u mbagħad filgħaxijiet immur il-comedy clubs, il-pubs, open mic nights u hekk, u tispiċċa exhausted. Mbagħad hemm għax inti jekk tkun ġobelt, mhux ħatibqa' ġobelt wieħed pereżempju kont Manchester, għax m'hemmx biżejjed gigs biex issir tajjeb sew titmur Liverpool, Leeds, Sheffield. Kemm kont tiggigja frekwentament? Naħseb the height of it, as in għax mhix ħaġa stabbli. Nsejtna, ma tipo jenna fġilla naħseb kien hemm ġimgħat fejn għamilt pereżempju 10 gigs. Għax tagħmel pereżempju kien hemm open. U kemm tkun twila kull gig? Normalment is-set ikun as in speċjalment jekk għadek tibda it's gonna be 5 għalhekk jgħidu l-Amerikani tight 5. It's like your once li għandek tight 5 tajba and then you tibda progress. Tibni fuqha. So normalment meta tkun għadek tibda tkun between 5 and 10. U dik sibta vera għax bdejt stand-up sewa. U qed nagħmel gigs ta' kwarta 20 minuta, mbagħad tmur hemm. U vera, I mean vera fucking diffiċli tkun taddaħka l-kwarta. Straight, just bum 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 tgħid iċ-ċajt. Mbagħad tmur hemmhekk, it's like 5 minutes. Li speċi ta' propożizzjoni aħjar għalik. I mean, aħjar fis-sens li it hones you, għax inti, le, as in jekk inti comedian ħażin, ma tiġ tagħmel kwarta. Dak il-lostra. I mean, yeah, I've seen some bad comedy. And done some bad comedy, frankly. Insaqsik speċa kellek hekk esperjenzi li kienu
disastrużi. As in... Li ma heckling, bombing, bombing fucking... cold room, you know. Dak dejjem. U vera, tamil ħafna differenza il-min is-segwi. Jekk inti għax imbagħad hemm isa kind of vantaġġ u żvantaġġ. Jekk inti għadek hemm ħassegwi lil xi ħadd li bombja biex terġa' tġib il-kamra tagħmel effort kolossali biex terġa' tġibhom on side. Imbagħad il-żvantaġġ li tiffollow xi ħadd li he killed it. Li trid like you're thinking you're on the sides or backstage thinking how the fuck am I gonna keep that up, like top that. Għax il-stand-up summa kompetittiv ukoll. It's a very l-industrija it's a very ħafna kamaradri ma fl-istess hemm ħafna kompetizzjoni għax I mean naturali, I mean it pits you, you know, because bażikament għandek pool ta' nies and not everyone's gonna make it, you know. So it's very competitive. Very tiring, very oversaturated fis-sens għandek ħafna nies. Hija kbira l-komunità tal- Ija. Partikolarment nimmaġġa f'daw il-clubs iż-żgħar. Le, eżatt. Obviously, it's pyramidu, I mean, tibda hemm ħafna fil-qiegħ, and then, you know. Jiena pereżempju li naf li mill-kind of il-cohort tiegħi ta' nies li konna namlu l-open mic circuit u hekk li naf li issa 4 snin wara eżin dak l-aħħar meta tlaqtina ġifieri. Li like they're on TV toddhom fuq it waħda u daqt ngħidu minn xi eżin minn Manchester biss aħseb wara mill-Ingilterra kollha. Yeah, I mean to be honest nħares lura għal dak iż-żmien u ngħid x'illost jekk qed nagħmel tipo you know tagħmel 3 sigħat fuq coach biex tmur jiena fucking Middlesbrough x'imkien. Biex tagħmel 5 minuti. Biex tagħmel 15 minuti. L-art to be honest huma meta tibda hemm dal-tip ta' show jgħidulhom gong shows. Samajxa x'inhu, alright. L-idea hi so inti dan ix-shows huma nies beginner. Ġieli kollok nies li dik tkun l-ewwel gig tagħhom ever. L-idea hi li the object, the aim is to do 5 minutes. Issa, fil-folla, il-folla jtuhom normalment 3 karti. Normalment tkunu karta ħamra, jew xi simbolu ieħor insomma. Excuse me. U jekk inti tkun għaddej bis-sett tiegħek u jekk hemm xi ħadd li ma jogħġbux, joll il-karta, jekk iġib 3 karti off you fuck. U dik vera stressanti, dak kien wieħed mill-ewwel gigs li għamilt hemmhekk jiġifieri. Issa jien ovvjament kellna esperjenza ta' gigs Malta, it's like a whole other ball game. L-ewwel waħda actually għamilt għax imbagħad so inti u l-idea so in-nies kollha li they manage the 5 they go into like jiddependi fuq il-club imma jew pereżempju jew dawk in-nies they go into like a final at the end. So they have to do another like minute. U dik just minut, għandek minuta, għandek ġiex minna li minuta. Just you do, memx kartu għek. You just do a minute and then everyone did. Umbat in-nis jivotaw skont kem jajtu. It's fucking, it's brutal, man. It's like bear baiting. Jien kont għamilt il-jump off Londra. Il-jump off hija rap battle. Kienet l-ewwel x'ismu l-ewwel rap battle li kien verament organizzat. Jekk allura tidħol ġo club, Tottenham Court Road, kun hemm xi 3000 ruħ. Il-club ġo il-park qiegħed ġo nofs il-club. Like 8 mile stuff. Heavy kienet heavy. Waħdi tlajt jien il-miġnun. Xi as in tlajt waħdi? Le ma mhux ovvja waħda. Le fis-sens li ma tlajtx ma xi ħbieb. Jew jkollok crew. Huma kollha bil-crew kienu. Fil-fatt kien minnhom qabdu jagħtu ta' Brixton u ta' xi ta' fej qabdu jagħtu hemm fuq xulxin. Tipo aħna qegħdin fuq il-palk taf kif u daw qed jitqatlu hemmhekk u biex ta' Alla sajk jena fucking offendil xaħat u daw edin fucking 30 u jena fucking Jon Mallia li Ġesu Kristu bjontek dak iż-żmien daw kollha għandna you know ghetto Malla. Imma kienet nerve-wracking kien rebaħa, jkun ġejt it-tielet
kien rebbaħa Professor Green. Tiftakru Professor Green? Nafu, eżin ma nafx il-mużika tiegħu, imma kien hemm żmien għamel żmien jidher fuq il-panel shows. Eżatt. Bħala guest, bħala special guest. Kien funny forx kemm għandu kien alla kien twil xi 6'5" u kellu x-xebban jisħobbuh. U il-judge no one gives a fuck imma forsi minn żagwi l-hip hop kien guru li kien tal-gangstar li xala bibżobbok. Ma kien għalina kien leġenda. Mela, ħanaddu sal-patrun jistaqsu u jidir li hemm xi erba' mistoqsijiet pikkanti, sewet ngħid? Yes. Mela, il-patrun jistaqsu miġuba lilkom il-ħbieb eċċelsi tagħna tal-Hungry Hippie li issibhom ġewwa Nashar Road, San Juan, men ikel tal-bliħ, ta' spiss ngħaddi hemmhekk għandhom menju talla. Illum ġibna ikel minn tagħhom jew għandi ġuħ aħjar dejlhom. Mela, għaddel qed Jon Mallia dobtenti min jixtieq jiġi għall-pastazati fit-18 ta' frar. Mela, David A. jistaqsi. Hemm xi baqra sagra li Matthew jaħseb li tkun barra minn kull possibilità li qatt jingiża nittama' li le. Nista nassigura t-tama tiegħek li le. La konna nitkellmu fil-fatt fuq fuq tal-imam. Kif tħossok fis-sens għax jiena pereżempju l-imam naraħ li għandu pjuttost kif tajt twemmin li huma simili ħafna. Kelli dil-kombinazzjoni dil-battibek bejjek il-plural ta' twemminijiet il-bira. U perswas li l-patruni tiegħi ħajdulek tinkwitax. Anka tiegħi hemm isibu typo. Le, il-typos bladdoċ, saqataw album. Ġifiri, l-ammont ta' nis li batuli li għamlu traduzzjoni u tal-Akkademja tal-Malti u nis vera well-meaning. Le, dajem well-meaning. Jina s-sassirt nirrispondi, the error has been noted but not corrected. Sounds like anyway. my sex life. Mela, what the fuck am I talking about? Shorty problema li live. The beauty of live podcasting. Isn't it comedy? Il-whisky tħobbu? Mux favorit. Mux favorit? Mela, għanna whisky fucking tajjeb. Okay. Dal-Black Bull ġdid skoprejtu dal-axħar u sirna ħbib. Hit me. Mux ħafna minix alkoholiku. Mela, għanna tazzal tal-whisky Assur Bonanno. Shot glasses, beer glasses. Li allegatament ma jġiex minn Anna Bonanno. Allegatament u, jista' jkun li, ma safejna fien la. Anna Bonanno għadha attiva jew. Le, mux f'dak is-sens. Int mux suppost qed titħaq, int l-inqas wieħed li suppost qed titħaq. Nikx fekjin. Safejna fien. Ta' waġih il-Repubblika, s-sena l-oħra. Skont il-lapis, waħda mill-iktar linji ta' ġobni tal-lapis, tafa? Fuq ġieħ il-Repubblika. Abdun inġerriħ u ta' ġieħ il-Repubblika. I think it's every 13-year-old's favorite line u koll. Are you saying I'm young, immature, infantile, and not saying it, correct? I'm just inferring it. You're also fired. Julian's great. Julian's a fucking... Mike. Cleo Zarp, he's turned into a monster. He used to be a tree-hugging hippie. He's 10 times more capitalist than I. In the space of a year, I think that was fantastic work. Cleo Zarp saqsiet. Cleo, Mara, għana sommi Cleo. Kleopatra. Għala jaħseb li River of Love ma jridux satira madwarhom tant li lesti itellaw in-nies l-qorti. I feel like I need to press my legal buzzer and be like, pass. Sorry, Cleo. Li jinxat, then again, it's second hand. Jina xat għalli li manxie għamil complaint u l-marati għamlu complaint min imissu il-program? Ta' il-program toħti. Għamlu complaint għax kien hemm xi parodija tagħhom. That's what I heard. Le kienu għamlu l-om, kienu għasqom il-qorti.
Mela, kienu għamlu, kienu tal-għam l-ordi, għax uħti u Carlos kienu għati jgħamlu minn missu, parti mill-live show kienet din is-satira tagħhom, u kienu ħarku għom għax kienu jirradikolawhom spiex ta'. U l-ġudikant għallhom, that's fucking satire, kind of fucking deal with it. Ovvjament kienet ħela taħin, imma wkoll li jiġibdaw l-affarijiet meta tidħol f'naqa kontroversja, ovvjament. Tret il-biski, La, teresa il-majt, la, teresa il-majt. Li meta tħof dit-tip ta' kontroversja, ovvjament kun hemm ħafna għajnejk fuqek u t-tip ta' promozzjoni li diffiċli tħallat għalihom. Għalihom għenitom ħafna. Lil-min missu jew lil? Lil-min missu, żgur, daw spiċċaw fl-aħbarijiet biex ta' kampjuni tal-free speech u daw l-affarijiet. Xina ħabbarta il-kas meta, like, kważi mux ġematejn, 10 days. Naħseb minn dak iż-żmien law żditt xi 300 follower, jidhirli. So bla dubju. Le, aħna meta tħallna fil-kontroversi, tipo meta kellna Franco De Bono ma kemm il-metruħ daħlu na Patreons. Il-kontroversja tiġbet line u l-Streisand effect ukoll. Streisand effect mhix familjari. Streisand effecti meta tipprova tiċċensura xi ħaġa, di ħarġet għax insejt id-dettalji eżatt, imma it's called Streisand effect after Barbara Streisand. Dik kien hemm xi ħaġa li dejqitha, insejt x'kienet. U dil-ħaġa splodiet u tipprova talaq xi ħadd tiċċensura. I mean, kind of edni diġà dwar anke dak il-persuna li rġajt. Nejr. Okay. Għax tipprova talaq ħal-nies iktar ħaxxerred din u kieku l-kumment tiegħi that was it on the last year, dal-kumment intesa anke jien insejt u kieku it would have been totally forgotten. Now it's spread on the 4 winds. That's the expression. Le, bla dubju għamlitlek mill-laqta popolarità għamlitlek ġiti ġifiri għand il-Facebook feed. Anka jien ġbajtna rali l-nifsi. Ġbajtna. U nis jużaw ritratti ħżiena tiegħi. Ritratti ħżiena tiegħi? Le, zin ritratti ngħid għalfejn żajtu da kostjum. Qed tipprova tgħaddi li messaġġ. Intu żajtu. Jien użajtu ma jogħġbokx. Li wieħed. Dak kien ritratt tat-Times. Tas-siġra. Ejja. Dak ma naf. Għax dak kien intervista mat-Times wara li ġara. Approachable. Yeah. Just ma ġobniex. Dak kien wara li ġara ta' Aaron Farrugia. Tkellimna fuq Aaron. Nitkellmu. Dak kien wara ta' Times, wara ta' Aaron, u ovvjament kien hemm reazzjoni simili, rridu jkellmuni xeba media, u insomma ta' Times iżin batu hemmhekk il-band li tal-imġar by the way, il-background. Batu fotografer u jiena minix imdorri iżin qatt ma kont f'dik is-sitwazzjoni u bdejt ma nafx ħanamel buċċi, tipo nitbissem, try to do like a cool kind of like a smirk kind of thing, u bdejt ma nafx bdejt. Fil-verta dak ritratt tajjeb tiegħek jiena naħseb jiġri ikolli ngħid ikolli nikkritikaħ. Huwa ritratt li nuża, partikolarment għax tidher benevolenti ħafna fih. Allura fil-kuntest ta' kollu li qed jiġri da kif jista' eżatt, kif jista' jkun dawn eżatt. Jien għandi l-istess problema jiena bir-ritratti ġifieri. Naf li vanit xaġa vanituża, ma Le, stramba, ġifieri wara speċa jiena bħalek, jiena bdejt bħala kittib. Sewa ġifieri l-iktar ħaġa li nħobbi għal nikteb u speċa mbagħad minn wara kaxxaturi li qisni bdejt inkun aktar front facing. U di transizjoni għat ma ħsibt li se nagħmilha żgur li mhux b'din l-intensità, u mbagħad meta jibdew jiġu speċta marbutin affarijiet bħal daw, photo shoots u hekk. Għax tħoss iżek feħħana mill-idejja. Mela, anonimu jistaqsi, x'kien l-iskop, is-sens wara li tibqa' anonimu
l-Anonymous staqsa l-Anonymous. Ironika hawnhekk, vera. Għal dak iż-żmien kollu. Urina minn int. Kien skop purament artistiku jew forsi kien hemm xi biża li stajt tiġi attakkat minn xi faxxa ta' nies. Iktar l-ewwel waħda ta'. Ġast għax speċi iktar tad-daħk li tuża pseudonym. U speċi il-websites li nieħu kont ħadtu għadni, nieħu ispirazzjoni minnhom tipo The Onion u hekk, I mean dak m'hemmx ismijiet veritira li like real names. Ma għax il-punt mhux jien, il-punt huwa l-ċajt, il-klim. Ovvjament kien hemm vantaġġ li hemm l-anonimità so eżin hemm iktar libertà li ngħid li rrid speċi. U to be honest wara Taron kien hemm darba waħda li ma rridx nelabora fuqha. Din literalment kienet storja tipo ġimgħa wara u qed fuck jekk tipo niktab xi ħaġa like ejja ngħidu lil din il-kumpanija mhix waħda li nixtieq inkun on its bad side. Ħanżomma misterjuża u ambik u hemmhekk. Ma xiex kien hemm kellek din il-biża li la darba sa nafu l-identità tiegħek x'inhi x'aħsib ta' darbtej. Sorry. Biex narajk fimtek sew. Jiġifieri kien hemm xi kumpanija li xtaqt tikteb fuqha, ma peress li issa sirna nafu l-identità tiegħek x'inhi qatt noqgħod naqra attent, noqgħod naqra lura. Għadli nafu Aaron Farrugia, biex kien il-konfront jek tista' naqra kuntest tal-istorja jiena bat biċċi tlemulaw. Jiena ġis kont vera fucking maħruq la darba semmik ismek. Jiena dak il-punt ħalfi għall-istorja u biex kien vera bullying sottili. Mux, I mean, bullying naqa kelma forse naqa estrema. Għalfej taħseb li estrema, jien vera ma nasibx naħseb li vera xtaq li kollu dal-effett. Le, nitkellem dwar inti. L-intenzjoni tiegħi kienet speċi jinnaf minn int. Then again, I mean, kulħadd għal-kemm kont anonimu, it was a very badly kept secret. Jekk inti għax il-ħaġa il-ġurnalisti kollha jafu, jekk jafu l-ġurnalisti jafu l-politiċi. So għatma assumej. Il-politiċi ta' u fis-sens tissiex Aaron Farrugia huwa xi ħadd li għandu ħafna nies li jsegwuh. Le, ja. So biex nirrakkonta naqgħa ġara. So dak iż-żmien kien hemm fuq il-posts ta' Facebook ta' Aaron kienu jikkommentaw il-ġenituri tiegħu jgħidu speċi proset ħanini u eżatt. Just cringy. U di tant saret ovvjament under normal circumstances mhux ħanoqgħod nitnejjek bil-ġenituri tal-politiċi. That's a no-go. As in, okay, jekk nistammu, like, għax kien hemm xi ħadd saqsa x'inhuma like kemmx sacred cows naħseb kienet il-ċismu tiegħu li ma mmux wara, mhux eżatt sacred cows, imma jekk inti persuna privata, I'm not gonna go after you, speċi. Għax mhix. Ma la darba tfajt wiċċek fil-pubbliku? Le, eżatt. Għax kifet lek jiena niddependi mill-aħbarijiet ukoll, so jekk jiena qed nitnejjek b'xi ħadd u ħadd ma jaf minnu, x'inhu l-punt. U ġara marron insomma. So, kienem tant saret regolari dil-ħaġa li anka tipo fuq pastizzi posting kien għamlu ħafna ħajħdu kost li għamil shout-out naħseb. Saret ċajta, ċaġa li it was well known ġifiri li l-ġenituri taron kienu imor tipo jitfawlu l-gifs ta' dawk those shiny, dawk jitfaw l-boomers like well done. I love you, Fury. Xeba glitter, Fury, Wart, bla 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 bla. U jiena kont għamilt post, so kien ritratt ta' Aaron Farrugia bil-qeda qudiem laptop u kien hemm wieħed mill-aides tiegħu tipo qed mal-ġemp isu qed jirranġalu xi ħaġa, isu qed jafaslu xi ħaġa, qed jagħmlu xi ħaġa fuq il-laptop. U jien ġast għamilt speech bubble fuq Aaron, tipo qed jgħid can you show me how to unfriend my mom? This is getting embarrassing. X'għadek qed jurija? To delete my mom's comments, it's getting embarrassing. Li
vera tame. As in, it's just... Mbagħad kont tfajta għaxu fuq Twitter kien out jani. Fuq Twitter, anka fuq Facebook, naħseb jidirli. Kont għamilt il-caption ta' fuq, tipo, we've all been there, Aaron Farrugia, tipo, kulħadd għandu l-esperjenza tal-ġenituri tiegħu kienu embarrassing online, you know. Mbagħad kien irrisponda xaġa bħal OK tagged. Le, ma tagjanix eżin fuq Twitter, ma OK Mat Bonanno. Baddaħal Mark, kjas sħiħ. Mark no. Kamil, which, who could it possibly be? Le, vera, anzi, like, napprezza l-involvement tiegħu f'dak għax vera għabes għalija u da. And then it, you know, obviously, sorry, full media. Well, go find the real job. Oh, yeah, there was that. Dik naħseb kienet liktar, tipo, fuck off, man. Dal-perrenja, dil-imħabba perrenjali li għanna li l-arti. Le, vera. Naqra pressjoni, ostja, malajna raw. Tispikka l-imħabba li l-arti. Yeah, u nist of tnejku biħ ovvjament ta' dik. Anyways, Matt, what I will never delete are your mom's comments. Wink, wink, istja, Sendak. He said that. Nsejt, ostja. Yeah. Fuck, man, dak għala l-ministru ta' pajizna. Yep. Yeah. Mela. Ostja, nsejt għal-mam. Xwieġbu? Meti xkien wieġbu? Ma nafx jekk saga. Jien naħseb probably irċivejtu tipo tkellem il-Ministru tal-Ambjent, tipo get a job, yeah, the fucking most useless fucking job. Da waqt li jgħalek get a job kien il-Ministru tal-Ambjent. La, talk about being self-aware. ċaddejek minn ġoleli. Tarmac ma kullum kien. Sodomizing him with a fucking jackhammer. Basically. Graphic. Live. Stop saying this stuff live. It's terrible. Don't get me in trouble. Trid l-aħħar biċċa pannatona. Le, bro, ħallik, President il-mistieden u hekk. Kont il-boċċu. Fat shaming! Mela, isma, kif ta' oġbok il-whisky u? Ija da. Mur tajjeb mal-pannatona. Għadu li għalba. Imma l-Patreon zizzab. Mela, sekonda. patreon.com/bis-serjeta. Daħħal ta' qablek d-darba. Anzi, jekk naqa limitati għal flus, għamlu unsubscribe lil-Jon. Notlok. Mela, Cleo Zarp, all right, Oliver Zarp, Kristallur, first of all, I want to congratulate him for his content, which is a breath of fresh air on social media. I wanted to ask that in a very politically correct environment, where does Matthew draw the thin line of satire and offending someone? I think we've been through this quite a bit over. But we can repeat. Are there particular minority groups which he will not take a dig at out of the risk of being cancelled? For example, would he tackle a gaffe by the imam? Yeah. The same way he would tackle a gaffe by the bishop. Mela, x'kien hemm partijiet differenti. Drawing the line. So, I mean, it's so, waħda mid-definizzjonijiet ta' satira, waħda mill-skopi tagħha hija you punch up. So you are punching at the powers that be, the people with the power and the influence in the country, the people with the money, etc. When you say this, and I think of River of Love. Yeah, I mean, imma xorta, they have a għandhom. Hold sway, you think? Yeah, I think so. All right, so I'm not sure. They are a fun target as well. Imma, so inti mux ħanitnejjek tal-imma mija kind of relatata. Issa jidir li ġieli ktib taffarijiet fuq l-imam. Mux daqs ovvjament il-Knisja, il-Knisja Kattolika, jew River of Love, imma jidir li żgur, as in I've definitely touched upon him at some point. Did he like it? Did he like it? I don't know. Where'd you touch him? In the offense. Jekk namilx l-istess ċajta, jekk l-imam jagħmel xi ħaġa li jiena naħseb li hija worthy of ridicule, absolutely.
Ġviri għalik huwa. Għaxaw ħafna nies li speċjalment wara dita The Thing. Waħda mill-affarijiet li qalu, da kieku jgħid xaġa fuq l-immigranti jew il-gays jew il-Musulmani jgħid l-istess komment. Honestly, l-ewwel reazzjoni tiegħi hija wow, int vera tittejt affarijiet fuq dawk it-tliet gruppi u x'istra. U l-risposta tkun u hemm like kull fucking thread jippostew l-istess komment and like chill the fuck out. Anka fuq il-thread tiegħi batu. Fuck man, just Imma tajt l-imam, li kiku l-imam jgħid xi xaġa li inti tqis redikola, għalik huwa bersal bħall-oħrajn. Għax l-imam huwa rappreżentant ta' reliġjon kbira. Issa li trid tieħu in consideration il-kwestjoni ta' it's a power thing. Il-Musulmani f'Malta huma minoranza. So dik kind of you have to keep in mind speċi. Li u dawn huma minoranza li they get a lot of shit. But couldn't the same be said about River of Love? Tipo l-Kattoliċi joboduhom, il-gays joboduhom, l-MGRM joboduhom. I think they might be the most hated group in the history of history. World history. Just the concept of history. Listen, taking the piss aside, they're not very liked. Yeah, imma naħseb hemm raġunijiet. Hemm raġunijiet ta' what they do is you know all of this speaking in tongues and all of that, it's very funny. I'm not gonna lie. Or just you know the whole ankatar, just all this like Jesus, it's like yeah, okay, we get it. It's a very American kifed, nasabalek il-nies il-Malti, il-poplu Malti mandux daqsek simpatija ma' għamax it's like it's this American bullshit. Like that button. They are, at the end of the day, a religious organization. Religion, in my opinion, should be ridiculed. Because they're claiming to be speaking in the name of God. I mean, how much more of a... Kemm jista' jkun iktar awtorità, sens ta' konfidenza. Jina dak li qed nagħmlu għax Alla speċi. Inti ateu? 100% ateu, jew agnostiku, jew 99.9% just inħalli taf kif ikun fuq il-detergents u hekk ikun hemm dik il-effective against 99.9% of qed inħalli dik il-0.01 just as a le ma jista' jkun li hemm Alla li huwa vera ġaġġi u ġast jimportaħ mill-affarijiet li fejn indaħlu li ma' ġenitali indaħlu fl-ma toqob u very unlikely, ġviri, jena, u t-kellim tanka ma' Matthew Gregg. Kienet li biex ta' jimma narax ħafna evidenza ta' Alla, tipo ħanin. Le. Li vera jinteressaħ. Jena, jekkem Alla jiġi kompletament bibżobbul ta' xqed namlu għaw isfel. Jekkem, dajem. Ximmaġna, man, għandek l-univers kollu, and you're just like, daw, ħanqot nejdilhom biex ma jiklux il-ħut jew shellfish jew tal-testament il-qadimi. Hemm xi poter fl-univers li għandu sentienza u għandu xi jista' jkun imma mbagħad il-mistoqsija min ikkrea dik il-potenza. Like how far back do you go? Like jekk Alla krea kollox, min ikkrea lil Alla? Ovvjament m'għandix tweġiba għaliha. Però tiftax x'inhu vera interessanti dal-aħħar qed nara ħafna podcasts tiegħi u mbagħad meta jkollu ftit ċans nara wkoll ħafna li għandhom x'jaqsmu ma' AI. Tipo qed insegwu ħafna l-wieħed Ħassabi, ma nafx minnu Ħassabi. Ħassabi huwa il-CEO ta' OpenAI. Daw li għamlu ChatGPT. Familjari. U li għamlu d-dali tu. It's scary, man, dak użajtu ChatGPT. My best friend. Kidding. U fieħ
U f'daw il-podcast, insomma, għandu podcast partikolari ma' Lex Friedman, ma' għaxegwit Lex Friedman, dejjem bis-sut, nofsu Ukren, nofsu Amerikanu dak. No, half Russian, half Ukrainian. Sorry? Half Russian and half Ukrainian. Half Russian, half Ukrainian, ma jitkellem ma' Years old USA. Ok. Ma jgħot l-Amerika meta kien żgħar, insomma jgħod jaħdem l-MIT u hekk f'robotics u għandu jkollu podcast vera interessanti. U li hemm interessanti li ħafna minn dawn in-nies tal-AI il-konverzazzjoni tibda dejjem bil-mod ix-xaqleb li Alla il-ħolqien għax huma ishom u l-proċess, is-sekwenza qas naf nispjegawha, imma huma ishom jiġu f'punt. Naħseb hemm żewġ affarijiet. One li huma jħarsu li dak li qed jagħmlu huma. Ġifieri aħna għandna ChatGPT da min jafx għandhom. Le, eżatt. Allura huma jibdew jħarsu u jibdew forsi jgħidu forsi jiena għal daw il-magni kollha li qed jitkellmu bejniethom u forsi jista' jkun xi darba jkunu sentient u cognizant. Forsi jiena l-Alla. Allura jgħidu mela jista' jkun li hemm Alla għalina u aħna hemm dik l-istess relazzjoni. Ifa il-mitoloġija Griega u l-mitoloġija oħrajn hemm pereżempju għandek l-ewwel allati dejjem li kienu it-Titans, Kronos, Rhea, eċetera. U dawk huma l-ġenituri ta' Zeus u Athena u Hera, eċetera. So nasib kien hemm dak iż-żmien ukoll kien hemm din l-idea ta' progenitors. Ma mbagħad insejt eżatt l-origins tal-Titans. Imma li huwa vera stramp li tisma' daw in-nies li huma xjentisti matematiċi, nies loġiċi, nies razzjonali li b'mod verament Tibda tgħid, wait, am I just like one in like a matryoshka doll kind of Eżatt. U apparti minn hekk li il-computing power li qed iħarsu lejn huma jibdew jispjegaw li tantu b'saħħtu li hemm ċertu mistoqsijiet pereżempju ta' quantum physics li qatt ma stajna insolvuhom waħedna, speċjal bniedem qatt ma seta' jsolvihom, imma il-computing power tantu tajjeb li ħajna xxielna minn 5 sena oħra li vera nibdew nifmu x'inhi l-materja li jissawwar l-eżistenza. Allura huma speċjal mbagħad il-mistoqsija hija la darba jiena naraf x'inhi dil-materja. Biex taħansib li wara dik il-portiera xaħat li din il-portiera nissiġa. Nista' nagħmel request relatat ma' ChatGPT. So jien kif kont għax insaqsejt nispeċi minnu ma' l-ispirazzjoni tiegħi u netlek Douglas Adams, ma nafx hekk. Ta' Hitchhiker's Guide to the Universe. U dik hemm il-Guide to the Galaxy. U dik hemm waħda mill-affarijiet hija, you know, qed ifittxu what is the meaning of life u l-computer jagħti lura n-numru 42. U ġast għandi kurzita, jekk il-ChatGPT tgħidlu what is the meaning of life jekk itik 42. Għandek aċċess għal ChatGPT inti? Dak ta' tagħmel sa insta nipprova jien ukoll. No way, it would be cool, but no way. No way. Mela, nista' nipprova jien għax jien għandi hekk. Issa minn ta' survey barra min għandu min qed jużah ChatGPT f'ħajtu? ChatGPT. Forsi nistgħu nispjegaw x'inhu. 40% tal-kamra. Mela ChatGPT huwa dan ċet li ħalqot l-kumpanija isma' OpenAI li wkoll ħalqet id-dalitu li nistgħu nitkellmu dwarha wkoll. U da bażikament huwa hija website li tiċċettja magħha u tista' titloba tiktiblek kwalunkwe ħaġa b'kwalunkwe ton u minix neżaġera anke fizzjoni. Jiena l-aħħar darba qed ħan nipprova nkun naqa' meta saqsejta can you write a rap song in the style of Kendrick Lamar about how people are lazy and they use you to come up with like really mundane stuff. Fucking delivered. Fucking delivered, bro. It fucking delivered. It's insane. Jiena l-ewwel darba li ovvjament kien Mark. Kont qiegħed hemmhekk nofsnirijiet għalli tell me to write anything. Bro, that's fucking vague. Anything, I can write anything. Tell me to write anything. Għatlu xatlek, bro. Għadli storja tell me a story about the vegan alligators of Tibet. Something. Għalli, all right, vegan. Is it too complicated? Għalli, how long do you want it? Għatlu, 300 words. Okay, 300 words.
ħafa center u real time tafa center. Tipo, ma l-ewel, jien naħseb meta qalu li bija, tipo jien għetu għaddum tipo nofs ġurnata tikkompajla l-element, just like ma l-ewel. U bat għalli, and watch this, bro. Because Mark says that a lot. Say it in Joe Rogan's voice. Motherfucking hell. Hey guys, fuck, it's ovvjament bħala xat li s-sena tiegħu hija l-kidba. Jiena actually qedlu biex jikteb artiklu ta' bis-serjeta. U ma kienx taddaħ, imma it was scarily, it was, kieku nirċevija bħala submission ngħid. No, I mean, you're on the right track, but like basically write a 300-word satirical article about Prime Minister of Malta, Robert Abela, giving, basically għad naħseb dak li speech li għamel tal-miliet jew tal-New Year, tipo, everything is great, everything is good, blah, 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 and like, you know, painting a picture of like everything is good and rosy, and yeah, it did a, u kif għamel, so l-istruttura hemm kienet li kull ma, as in, ċajt kienu taż-żob. Imma like kieku kelli naqbad dik u tipo with a bit of tweaking would have been serviceable. Jiena tisma' li hemm ChatGPT-4 on the way. Jiġifieri dak is-serviceable probably. Min kull min jikteb we are doomed. Yeah. Però ovvjament wieħed irid jara speċa din ħaġa li qalu anka fi żmien meta kien hemm ir-revoluzzjoni industrijali le. Ġifieri xi ħaġa vera jkun hemm dan il-displacement tax-xogħol. Imma b'xi mod jew ieħor naħseb jiena xina nimmitigaw jew nispiċċaw kollha fuq universal basic income. L-aħħar jien li rajt xi mimi jew xi ħaġa tipo fil-futurist tal-50 60 il-ħolma tagħhom kienet li il-magni u l-robots ħajamlu all the mundane shit and we're just going to be free to like express ourselves with art and stuff and it's like li qed iġrissa għandek xeba tech bros li qed jagħmlu dan l-affarijiet. Let's make all this have robots make all the music and poetry and writing so people could concentrate on their mundane unrewarding jobs, yeah. X'kont se l-aħħar darba rajt TikTok mhux ChatGPT, rajt kien hemm xi ħadd li ta' lil xi algoritm li kien għamel xi ma nafx kemm il-sija tal-mużika ta' Linkin Park u Imagine Dragons u għal dan il-algoritm biex jikteb diska bbażat fuq daw il-mużika kollha. Tajba. Yeah, like kikun nismaħħa fuq ir-radju ngħid. U kitibha kollha computer. Milli qalu. I have to believe him, you know. U dal-għodu, għet mill-Patreons, Kristin Bonello fiċ-chat tefa l-axħar update tal-Boston Robotics. Rajtuħ? Naf minn huma Boston Robotics imma ma dak li għamlu dak il-kelb. Li għamlu l-kelb, imma dal-lejl ħarġu mhux il-kelb, ħarġu il-robot imma tittara ċaqla qiegħda r-robot, ġifieri jien għattilhom he looks like the yeah, he looks like the West End version of Terminator. Għax kważi jisfen u jaqbad l-affarijiet. Perċa il-video huwa hemm dar raġel qed isewwi xi ħaġa fuq scaffolding u jgħidlu isma' ġib li dik u jitfa' l-planka, jitla fuq il-planka, jgaralu l-affarijiet ġifri. Lavrant qed tifhimni. U fil-verità mhux lavrant huwa apprentice għax huwa qed jitgħallem. Mela, għanna aktar mistoqsijiet, għanna ħina l-axħar mistoqsija, mela, għadel skoprejt xinu l-skop tal-univers? Skont ChatGPT. Specifikament ġest saqsi, what is the meaning of life? Jekk il-risposti hija 42, I'm like, my bro, ChatGPT. Mux 42. The meaning of life is a philosophical question that has been debated throughout history. Different people have a different belief about the meaning of life, and there is no definite answer. Some people believe that the purpose of life is to seek happiness and fulfillment, while others believe that it is to serve a higher power or to live in a certain way. Ultimately, the meaning of life may be different to each individual. Dita jilna Michael De Bono fil-comments. Le, ChatGPT. Lissa qiegħed down. He asked ChatGPT. He asked ChatGPT and that's what ChatGPT. Okay, ChatGPT said. Okay.
Alright, mela, l-aħħar mistoqsija ġejja minn Kenneth Cremona. I would ask for his feelings on abortion, giving his satire articles on it. I fully expect to be painted as a dinosaur now, smiley. Yet my position on the new law was articulated beautifully by one of Mallia's statuses. Full legalization. Full legalization? Yeah. Inti taħseb li mhijiex mistoqsija legali imma hija mistoqsija morali? Hija mistoqsija I mean jiena ara kif nara jiena illi xaw min jgħid li toqtol il-fetu fil-ġuf huwa immorali. Imma li huwa iktar immorali li tisforza mara ikolla pregnancy li ma tridx. Għax min jiena kif nara jiena the logical path down that argument is li inti ngħidu għandek mara li hija l-iktar mara rasibsa fid-dinja u trid tagħmel abort. U l-argumenti ma ħadmux, she's steadfast, trid tagħmel abort, threats of jail doesn't work, actually putting her in jail doesn't work. Fl-aħħar mill-aħħar lil din mara you literally have to strap her down, drug her and make her have the baby. That is the argument that's being made if you take it to its logical conclusion. Jinek nara. U nemmen li mara għandha jkollha il-say fuq il-ġisimha u fuq her reproductive cycle rights. Yeah. All right. Mela, not a dinosaur, by the way, da, għax minn kulħadd għandu dritt tal-opinjoni, so I mean, okay, naf li qed x'ismu lil-Edwin Vassallo, ma yeah. But he's also a public figure. Le, ezatt. And the dinosaur. That's retired, by the way, Aliyah. What's retired? The joke of Edwin Vassallo being a dinosaur. Shit's a bit done now. So I'm like, I personally am retiring it. I am not, mux għax naħseb li unfair, għax naħseb li hija ġustifikata, ġas pala ċajta skaduta naressa. Fl-opinjoni tiegħi, I'm like, okay. Plus, madux daqsek fil... Jena naħseb li jem stija fazzjoni partikolarment fil-Partit Nazjonalista li wis antikwata ġrin jien fuq il-suġġett tal-abort, insibu suġġett idiosinkratiku ħafna fil-fatt għasħan wieġbek għax inkella speċa huwa wisq komplikat, nħossni fil-ħajjien u indumu u qegħdin live u jaf nafnu xi żbalji eċetera eċetera. Però nħoss li hemm fazzjoni fil-Partit Nazzjonalista li stjajja wisq ikkontrollata. Jiena l-konservattivizmu essaċ m'għandi xejn kontrih, anzi naħseb li hemm element tal-konservativizmu li joġbobni, però meta l-konservativizmu jkun dogmatiku għax il-Bibja qalet hekk allura hekk. Hemmhekk spiex ta' xorta inti qed tissellef l-ideoloġija tiegħek minn ħadd ieħor. Le, it's a cop-out. Għax Alla. Kien hemm parti oħra dik il-mistoqsija? Le, dik kienet il-mistoqsija. Mela, qabel ma nagħlaq ħanerġa' nirringrazzja l-ħbib tagħna tal-Maypole, il-Hungry Hippie, il-Browns, grazzi Derek, Garmin, Kutriko, fl-aħħar ħandaħal li jsiż id-dar. 5 snin bro, nagħmel fucking dar, keċċejt il-kontrattur. Flok naqbad inti bis-siq. Oxford House. Fuck. Obviously that was a fucking joke. It's satirical. Għax hekk qed jgħidu n-nies ukoll tibgħu jiġifieri jiena jekk nista' ngħid li rrid u ma tnejt li satira. Le. I mean try it, but Flebda punt ma contemplate li nagħti xuttijiet lill-kontrattur. Tagħmlu carpet bombing. Bro, give me a hard. And on that note. Vini a kapriċi ta' Abrams. Ringrazzjaħ tal-Black Bull. Semani għamilt it-talba u Abrams feċ oċbok. Ija, tajib. Yep. Patreon.com/Jon Mallia, patreon.com/bis-serjeta minajr is-sink.
Matthew Bonanno, grazzi tal-li kont miegħi hawnhekk il-lejla, għandek xi messaġġ tal-aħħar? Grazzi ħafna tal-istedina. X'ħanu, għax vera ħassejt għaddit. 11:05. La, this flew by. Just like the... Yeah, like the... Yep. Dik il-posti, dik wara mużumeċ. Iwa, dik tajba kienet. Għalik minn barra kienet tajba, bro. Yeah, fair enough. All right, thank you, good night. You've been a wonderful audience. Mela, tlaqna?